Tamai he wan. Kokoe ai o tua. Nai lotu ki ai e maupanga pui I mua. Nai huu mo punou ki a Fiona e Barahame. Aitake mo se kope. Nai huu ki a Fiona tupo uruaki. O ku huu a motonga ki a Fiona. E whiawhiko ni o ku whesi ho mautui. Peru ho mau ulu. Hanga ho mau fofonga ke kere kere. Ka ku hanga I fofonga hake ho mau laumari e ki a Fiona. Ko a Fiona be ku hau me ai lele I kotoa. Mo tapoa ki o tonga. Ko koe a Fiona na ke ngawi ai langi mo mamani. Pe a whakafonu ke mau fonu ai. E whiawhiko ni mau whakatataha mai. Ke whai ha alea, mo tala noa. Fofola e whala. Kai whai e tala noa ai ka inga. Ki ha lelei. E mau. O mau ki whanua tupuanga ko tonga. Te pehe ki si o mau tui. Mau hou eiki. Te pehe ki he pure anga. Te moe kakai. Ta poki e mea ngā ue pō koni. Ta mai o eiki. Salvesta mea moe mea ngā ue. Ke hoko koha maka u ngaro ngaro. Ke hoko koe maka u turiki. Ke puke e mau ngahi. Whaka tu. Moe mau ngahi area. Ha mea ke langa. Pea tanu maki. Ai motu kotonga. Ko kamata ke auhia. Pea more. A hono ngahi lelei. Ko uhi pe. Ko mauri ake a Fiona. Tapoki ai kaurea e pōkoni. Tapoki e kau etmini. Tapoki atu motalo. Pea moe si kainga una i Salt Lake City. Ko whainga e Porokalama. Moe pokotutu. Una whai ai. Mau kore ke a Fiona. Tapoki e kau takilotu.
tapo ke atua isio mau palofita. Tapo ke atua imoe. Si fare mahakina. Pegi plisone. Kau whainga tā ia. O mamani ko ni. Ke kaua e apiona. Mau kore he apiona tapo ki. Ke hoko pe. Hokos peri. Koe laa u fefeka. Koe laa u malohi. Ke oua tene haya e mau moui. Ke ngai whakatanga e nofo mamani. E tuki mau dolu. E mau nofo. Taha i he apiona. Kau ia teki mau dolu mo e lotu o whai he pōkoni. O miha iwi. O miha keresi. Mau korea hao kāte angero. Ke nau hanga mua tanga ki an makatapune langi. Kai ongo haka e lotu o whai. Ke nau hanga tanga ki an makatapune langi. Kai hua hipo a mau tapu aki. Ko lotu ia whai. Mau kore ne hua whāro ko Sisu Christ. Amen. Ora ke u watulo watu. Te moi hawe ngati hau ko helo o tua ko to ahe tau. O tua e tala noa ki aia whare aisko o tua e palhama o tua ai sak o tua se kope. I o koe tau tamai o ne o whae ki tau tolu. Ne o tau ngahi vai vai. Tapat pa mana a fifio tupo wono ko tu e o tonga. Koe whafofonga ki he whaka apa ai tonga ko toko toa pe o wha apa ki he o tua. Ka mai ka hine kuinina na spau tua. Koe whehu hua whonua. Tapat pa moe tama British Kalauni bo toa o kalala ka mai hoik no pere whonua. Tapat pa moe eik paremia ka mai hoik Minister Kalauni. Te tapat ke sea wharearea ka mai hoik whafofonga wharearea tonga. Tapat ke kau Palestini ko kau takilotu. Pa ngai funga waka koto pe ho tau whonua. Tapat mo si i mātua tau whonua ka mai kau mata pure. Au whake atu he tala whakatapa ne tue ka i kare wākai universi. Pea mei he le tio a serious tātonga Vipon media pea mei o kalan nusila. Ke lawe atu a whakatapuni ki kau pure whawahe pa me kau pisakoro. Pea moe tonga koto a pe wonga atu kia te kumotolu. A reo e tau ne tue ka i kare wākai universi. O korea ta me Salt Lake City pea mo haunga finau kio ka mama te tala mahu inga. O kule aisi pea mei Sacramento. Pea pe hoka te wita ngalo a whe toafa pea mei Hawaii. Pene o ngō kai ke iheni ai kotoa e kau pore ke nau alo pa hongai. O nau ngahi wāhenga e whare are au tonga. Kau mau kei tu upe o tau kawe. Koe pure anga tu i konistu tone whakakalaisi. Koe pure anga lelei tahaia maha o tau whonua. Pe kai koe a pe. Koe ngahi pāti whakapolitikare. O tau kawe hene tueka i kare wākai universi. O mau inga apita ke tu tau ataina pe tangata piri pare area. Koe ngā ke oua e whakapāti. Ahono whakalele ho tau whonua. Ka ilonga ha paremia e paremia koe paremia o tonga. Ilonga pe ha kau whapoponga te nā huo whapoponga e whonua. Koe kau whapoponga o ngahi wāhenga o whonua ko tonga. Ie whiawhine o tau whiwhia ma waipe i he ma o e whenga maarie. Ia mo te wita ngalo a whetoa wha. Ko higa ke ne whopola e whalaka e whai e tālanga. Ai ne tueka i kare wākai universi. Pe e whiawhine ko loto ke tuke taimika te wita. Pea hoko ato ai pe ai tau whepotala no aki maolo apito te wita. O malo atu o mamaranga. Pea kore ke hufanga pe talamalo e whonua. Kai whahau koe whatongi ai whiafkoeni. Ma ai tueka i kare wākai universi. Oku hoha mau pe mo uia mo tuani mo tokanga. Ke whakaiwhainga tūkunga o kuiai ai society o tonga. Pea mo whaahinga ea mo natula a takai e nofo e kakai o e whonua i ngahi ahoni. Nai talu me hono whakapongi o tuku aho. Pea hoko ai mo e tau whakawhonua a tonga. Pea talu me he osi ai tau ko ia.
Ne te iki ai ke toi ai halangi au fia ia I tonga e anga nofo e whanua pe mo kakai. Kai oua kua hū mai ai fo I whakakau o e pore whakatemo ka lati. Pea toi hoko rewa ai lao popo, ai ao popo uri ko iam pea mo e langi. Whaingata ako ia I o tau whanua. Pea o kua o mai ai pe ki he ahoni. Koe manawasi ilahi a pito e motuani hea ko hono uhinga. Koe whaahinga vai tawhe nia, pe koe whaahinga I au tawhe ni o ku hange au hia e whanua. Pea ku te manawasi na a o ke a whaahinga time. O ku tawa o ke he point of no return. Pea koe whahinga tūkunga ia o koe ke fie whanongo hataha ki ai. Ka I he taimini, o tau mao whainga maari, ke whai ho tau rerei taha. Ke whakatafoki ho tau waka, ki mua pia tau wau, ki he foi point ko ia. Koe kau ia he foi rea o ku ngāwe lahi aki I tonga, ai rea koe whakaloloma. Pea o kou wanga pea o ngoi, o ku ihe ea I tonga, ai whahinga na tula mo ui ko ia, ai whakaloloma. Pea o ku ikai ko ha whahinga ongo whakawhie maari e ia. O ku kaiai ha whahinga mea o ku hoko e whakaloloma, e makatuunga ia iha amanaki o ku ikai ke hoko. Pe koha ka hau o ku tae pau, a e te sio koe ki ai. Pea I he tuunga whakapolitikare ko ki ai ho tau whanua, o ku makatuunga ha tolona ai loa o e whahinga tuunga mo ui ko ini koe whakaloloma. Me he whahinga uri poto o ku whai eki nau toro unau hoko koe taki e whanua. Pea mo e whahinga whotunga urei pea mohona whakalere ho oha whanua. Koe mea viviri taha ki he kakai, pea mo e whanua. Ai whahinga mea koe ni o ku hoko. Koe kai ke au sia e amanaki. Pea koe taha ngahi mea o ku ngawe aki I he ngahi tūkunga whakapolitikare. Koe ngawe aki e ngahi mea whakanatula ko ia I he mo ui e tangata. O hange koe mea kui ko tau ataina. Hange koe mea kui ko totonu. Ai tangata. Ke nau mea ngawe aki tokua ko ha whakawhotunga ia o ha polokalama o ikai pe koha whainga whotunga pureanga o ikai whakaloloma. Nai kamata whoki ai whakakaukau ko eni o inequality mei he French Revolution. Pea hau mo e te mokalati to e asingai a hono whakakaukau I mono whakakaukauai. O hoko ia koe fwoi teftoi mo oni ke tūkua ki e tangata ke push aki a e naungahi. Whingāwe aki pia mo naungahi whe mafuri aki whakapolitikare. Pea koe mea koe na iku koe I ai. Na e lawa e ngahi mea koe ni ke hoko. I hono lawa ke protect the minority of the opulent against the majority. Aia ko te mokalati ia koe majority. Ka koe ngahi tui koe ki mu ai. Pea ihi taim ta tau pe. Na e mahino au pito pe. Koe ki I toko si I koe na e nofo I he merie. Na e lahi ange hono malui ki nau tolu. I hono malui koe o toko lahi. Pea hoko mai rewa te mokalati. O nau wheinga ke nau hanga o riu kawai ai mea koe ia.
Ka koe mea koe nai hoko eni e kai ngā tonga ke mo whanonga mai. Ko hono uhi ngā koe fwoi au tawhi koe ni he kai ke tai hoko ia. Hanga rewa he demokarati o furi, ko i ngā ke mālohi pia pure ai majority. Pia koe taimi koe nai tō ai ki loto ki he whare a rerea, a ki nau tolu koe nai whiri he majority, o nau mau koe ai authority, pe koe power. Pia nai hoko rewa e mea koe ni, ko hono whakasi e democracy. They reduce democracy. Ko hono uhi ngā ke oa na atoe fu mālohi ange ai pure a kakai he taimi koe o kunau whaifatongi ai. Kai mālohi ai authority o kunau mau. Ko hono uhi ngā. Koe pāti koe kunau i ai. Pia mafuri lewa ai demokarati ia. O nau hanga rewa pure i aki ai pure anga ai wealth pia moe authority. Pia mafuri rewa ai kakai ai nai majority pia nai pehe koe kakai ako o pure and they become idiocracy. O kai ke uwhia ngau e ake rea whatonga ke whailea ko ia. Ka koe whailea maulalo au pito idiocracy. Na anau langi ia he te kia ki nau huki loto. Na koe nau tō peki loto, pe li ki nau tolu ke tunga maulalo taha. Kai awe maalunga taha ia, ki he whotunga koe e nau pure i whakawhonua, mohono whakalere ho tau whonua. Pia kohono uhinga, ke kei mālohi, I form pe koe system koe o give them the authority. Pia moe whahinga system o kunau hanga o pure i ai wealth, pe kawai pe mo economica. Pia te nau lava rewa o control o kakai, i he mea koe ke nau lava whau, hae mea te nau ngahi, whaunga te nau ngahi ai, pia au pe ke he tupu, o kumau mihe ngau e kong nau whai. They become the controller. They become the most powerful and they become the majority, even though they are the minority. Hine tu koeni. They will control what you want to do or what you want to produce, where to produce it, what to produce, and even the protection. Pia mo separate koe o kumau i he ngau e te mo whai. Pia ka mea rewa ko pehe ai. Then the people will become idiocracy. I he nau whakakaukau. Kau kai ki ta tonu pehe. Pia koe mea ia o kutangi mamahi ai kakai, ko hono uhi ngā. Ko inequality ko u hoko he nofo e society. O hui kai koe ola ia pe koha whaahinga whakatu utamakia o e nofo e society. Koe whaahinga ola vevela ia, o e whaahinga administration, o whai ki nau tolu, o nau mao e authority. A e koe na atauhanga o whiri ke o whai whatongia. O kuongo i au pito e au e whahinga tūkunga koe ni. He koe taimi koe o ku fuu. We have so much excess of democracy. Koe mea rewa e hoko rewa, our government will be less powerful. Kai mālohi ang ai authority. Koe foi mea ia o kutau osisio tau tolki ai. Koe ne tuu koe he taimini. Koe pure anga tonga, o ku mālohi ang e pāti ia, i he pure anga tonga. The government has become so less powerful, ke increase ngahi function koe o whai he pure anga, kai decrease lewa authority ia, o pure anga, o mao ia,
e pati ko ni whakarere ko whanua. Pia koe mea rewa hoko ai, e inability rewa ai whanua ai ke maintain e nau international trade, he kai ke lawa he whanua ai o balance e nau budget. Pia koe mea koe ki he mea koe koe toho aki koe a iwi, pia moe malohi ke hau he te pāti, e fu malohi au pito pa te tau iku tau tolu ke whainga mea koe pure whakamalohi. E hanga he polokalama koe ni, pa e hanga he whahinga natula koe ni, o ngahi ki tau tolu ke tau whikei. You make us hate each other. Pia koe tau ataina koe na ton ke tuu he merino, ke na ton ke makatuunga he merino, he kai ke hoko ia. E hoko e whainga tau ataina ia, e toki mau pe ia, i he toto. Pia oku i kai te whie mau ia e tong. Koe tau ataina ko tonga. I hona whakatau ataina i ki tau tolu e tupo ulu aki. Koe whakatau ataina i na e ome me he otua. Ka nei kai ko whakatau ataina ia na e tupu i he toto. Ka whakatau ataina na e mau e tonga, nei kai ke mau ia i he ringi toto. Na e osi pe ringi toto ia he hiri hono whakapongi o tuku aho, o tampu aponua. Koe whakatau ataina na e hoko ki tonga pia mohono kakai, koe whakatau ataina ia na e omi mi ho tau otua. Pia moe alo ofa me otua o fōu mai i he uraki wha. Pia koe tau ataina na e omi ia tonga. Pia koki pia kia teki mou tolu o ko mou nasi pe whakakaukau. Koe whahinga tau ataina koe ni e mauia i he whahinga pore taki. Ko hono uhinga i ha ringi toto. Pe koha tuu ki he whare o tui. E kai ke lawa ke hoko ia. He ok whepaki ia, pia moe tau ataina koe na e omi e sihowa. Koe demokalati, e kainga tonga, te urea atu ka teki mou tolu i he mo oni, pia moe whakapapau i hoku loto. Oku māmaria ne hake mai. Kakapau te mou whakatoka ngai i he taimini pe. Koe ngahi nā nunga a ki nau tolu o ku nau tui ki he demokalati, oku whihangahanga ia pia moe whinangalo e otua. Pia naa moki nau tolu o nau whinga koe ke whakatonu tonu e kau demokalati, oku nau te whihangahanga i pia ki nau tolu moe whinangalo e otua, ko hono uhinga. Koe whahinga mea ngau e tau ataina koe na e omi ake tau ataina na e makatuunga he merino. Oku i kai ko ia oku whai aki ai toko ni pia moe whakahino hino. Ko ia oku kei tu ari aki pe ai i kare wakai. Oku whie mau ke tau whakapoto o pito he tau whiri ha kau whakafofonga. Te nau o ki whare area pia ke nau kei ngau he kakai pia moe otua koe matai koloa he nau ngau he moe fua whatongia. Kai oa na au ke hataimi ku nau huai ke whare area, pia nau hanga e nau tolo ai ki nau tolo ke nau mua, pia hoko rewa e kakai koe kau idiocracy, pia nā moe otua e pūri ia me he ngahi whakakaukau, pia moe ngahi whakatutu hono whakarere ho tau whonua. Mahalo pete mo pehe mai ke lawa hoko ia. Ka koe vete ka koe taimi ko talatu. O te ke tau waeua ki hona foi takai e taha. Ko pau ke hoko e nia. Ka pau pete mo toisia ho tau ngai whonua a takai ko nau whea ngainga mai. Te nau whakamoni pe ka te tau tolu. Angahi mea hoko. Pe au kai ke utui. Ko hala whanonga ia. Te fōu ai. Pe alo ai, ai pōpao, o e otumotuanga o wha. Te koe, tāpane kāre, o e otua motonga ko hoku tofia. Lewe ai malanga. Alo apito te vitanga lo afeto afa e tāsi siri he tau proklama ki he pia pin, pia o tau kau whatahain po pia mo he kau kandidati tata te whido ki he
Papoponga ke pore ki papa tahano, haunga pina kio, ka ma foke ma tala ma inga pore ki tonga ta fitu, ka ma foke tangata ko pare ais vai tang tau ki niwa ta fitu. Papa tahano tangata ko haunga pina kio, ya tonga ta fitu tala ma inga, ka niwa ta fitu, na pare ais pa tau kamo na toren pa koroto ke tau po tala no ai I ngahi whaonga ko fo tu I he platform e tau platform ba manetua ka I kare waka NVC tata te whio ki ono whakakaukau I ono toko ni I atonga whaka ako, whaka mo uikinei, whaka ekonomika ia o mahoinga pita pito ia ke tau te address ho kia mo whainga taa koe ni hake fu ia o kula koe pai tō para tapu I tonga. Paka ai pia ngai mea si westa o ku tokanga mai ki ai e kau panongo o ku whawhia fia pito peia ke tau tānoa ki ai. Te tō hia inga pe ke tau talanoa tawa taina ke panongo mai ka kai. O koloto pe ke kamata aki hono whenga I ke o mai e tau whanau mei tonga ke o maa ko Amerikani. O mau talanoa mau pe ki ai, pau tau wha talanoa ki ai si westa. Kau kawin mo haonga pa mo talo na mau kau ko ki he polau ko ia o ki Missouri ke ki api ako. Koe mea ko whaam ke na tala noa ki ai, koe ngā ke ongo at ke kāinga me lolo alai walu. Ka wā ko ke kāinga me koe one one, ne ongo I kai ke ilotonia sione stake ki hapai ta haua mo siwa ta alfa ki hapai ta tolu. Tau loto pe ke tau tala noa ke ongo at ke kāinga koe one one. Pepe po ki ke wharais ke tala noa mai ki o makainga ki niwa ta fitu. Ai mauinga ke o mai ai tonga kotokotoa pe ia. Ke lava hau na Ocean High School. Pe na osfuro atu pe ia ki mua. Ka ke lava o hao ke hao ako. I Amerikani heu tau tui ko ngahi polo kalama mahu inga apito ia. Raisi watape ke kau mai he whatala noa ko ia. Pako pe ke tukang kia haunga whina kioa kuma lava mai me Alaska da mo Frisco ma whataha I Sorekin. Tewe tau proklama pongpongi. Toki lava kia talo anai. Kai tuka haunga ke wat. Malo apito. Ano mai mai. Kia. Ponga te. Kore pege u whanga te ai tau tau ko so whaki o tanga ai tau lama. O ke fela ya pite ma whainga maari ko ni ko to mole ko ngako e fotu mai te uma. O ku kai kia ngā maheni ko tau mai polo kalama koe. Ko ngako e api taimi. Lava peke whahoko kotoa pē. Mai whatongia na lava ke palani. O kau ai pia moe ku lava mai. O kau I polo kalama whakoia. Kua ocean to whahoko pia me I Sorekin. Kai tuku mua ke u ki whakatala noa atu. Ia ngai whakakau ki he apiako koe ni. Na e whai hono whenga. E whai e lava atu kia I o whai se potala noa aki koe. Taha pia ngahi oko ke tokoni ki o tau kāinga tato te whito ki he tau whanau. Tō ke whanga o whotu ate ki whakau koe ni. He ke toi fu mama o e tala noa aku mea te au. I he tala noa whatātā koe ni ki apiako koe ni Missouri kumi koe ni. Koe whainga maari koe nā ku mau ki Hawaii ki he whanua koe ni ko Amerika. Nā ku hū mai he whoi mata pa ko ya apiako ko Brigham University o e siasio si sukulaisi mo ka manio ni ngaki muni I Hawaii. Ko fonga ia e kuto mai ki e fonua ko halanga ia o e whainga maari e pea mo ta apua ki fau ke ki family ko ni o Hawaii. O kai ke uri ia kai ma so ma toto ma ba he na tao o ki mo to te mo ki lo family e kai na tonga ko fo I whakakau ta tau o ma whenga ko ki tonga he
Koe apiako koe na ufou mai ai ki Amerikani. Koe foi whakakau ia ai siasi. Koe siasi mālokia. Ai o tia sa ai. Kau ilu. Koe foi whakakau i tātau pe ia na nauhanga o mai ai whainga maari mautoro. Koe hako tupu e siasi i mai whonua ke o sia. O tau o sia o tau toro ka tu unga ka i ngatonga. Tau lau tau toro mo uia. Tau au tau tau ka tu unga, tau o slava, tau toria, tau mau, mo mate teu tau tau, ke tau tau mai tau toro e whatongia, mo tau pau koea ki tau whakahoko ia tau toro. Ko ia eni, o kuwhai, ene tue ka honi, kare waka. Ko ia eni, whai atuai ai kore. O whai atuai au no whakahari, whai ngamari. E ki a piako honi, mapisu, hawhahi ngataha. Koe mea te pū, hange ko ia nā talanoa mea i wā. O mahu inga. He koe kumi, o oko koe a kuwhai koe mai whonua tonga nana. O whai bea i he mau ilo i koe ai tu unga pia i koe a ngā whonua mono kakai. Pea koe whai whakau tatau pia mau o mai ki a pia koe. O kumau osi ilo i le rei e mau tolu. Koe ngahi whai ngā maari e ako mo tau ki potu, o kuange ia ki he rei taha, koe kolisi mono ate. Ta tau pe kolisi e koe anga, na me ngahi private school e mai siasi. Ta koe whakatau mua, koe whima, koe niki e mau ki loi, o toi ia i pia moe whai moe whangi whanau, o kumau tui, o kunau tareni ia, e nau mau a whai ngā maari. Ta koe uhinga ia nei whai ia e lava atu koe, o kau hono teke mo ka pou e whima koe ni, toko a pongpongi, o toi o whai ai a talanoa, toi lolotoange i soreikin, pe koe mea whai mai e lava ki a laska. E toi lava mai a e tautaki koe ni, ta piako koe ni tui, soreikin, whai a talanoa, a whepo talanoa aki, pe mo kai ngā tonga, e toi mahi noange ka te nautoro, e koe ngai whakaukau koe ki hono sponsor, hono whakaimpia koe ngā aue koe ni, o ku whai ai kore, ka moe kore tokoni atu ki kai ngā tonga ko toa pe i Amerikani. Ka kutui koe whakarika pia mo ki la bea tuia ki a piako, hono kamatai mai koe ma, wata anoa ki ai, watau toki hoko atu ai pe, mea, te manatu mai, maro au. Ebe talanoa mai ai pe tal, maro. Koe pe mai kainga koe whatanoa koe ni o ku whai e haunga pinau ki oa, ku mau fia ka atoa pe ai ke wa mahino atu ai mahu inga koe ke lawa o mai e tau whanau ke mei tonga ke nau maa koe Amerikani. Ki whai maare koe ni ko ilo klava e mea ngau e talo ngau e hu mai ai leo. Ko ere ki o kupanga e whatapu ko ngā miua i ko kwama e te kunu. Kana tā ke kawaiku i ko whanu. Koe whatanoa whukuen ki a peko ai nei lawe kia haunga peko roto whee ke oate whi Sylvester. Koe fuafua taimieni, ko mau i Salt Lake City ai o ka kamata eni a hono whakahoko, a hono oatu ki he kakai, tonga, ai whawhekau aki ko ia o e apiako pea mo e nau tokoni koe ai o whia mau ke tokoni i aki e tau whangi whanau ako pea mei tonga.
Pea o kau foki ai a sponsorship. Ai a o whia mau eni, koe ngahe koe matuunga koe o sponsor, o kau i taha ngahe u affidavit of support. Ai o ave aki, ai 20 koe, ai ki tamasipa koe ki tahine ako, ke pai a hono wakai e konsela Amerika i fisi. Na lava leo ke award pe mei ai visa koia ke Hawaii ai tau whanau o mauwhenga maari ke ako koia i he api ako koe ni. Ai ko apongpongi o whahoko ai wakoklama koe ni ai tau network i kane wakahi me si pe mau amanak lere i atu ki ai. O host ai proklama koe ni e he totaha ko siriwa whonua o nau ko totaha koe ni koe totaha ni o iloa pe ia i Amerikani koe Elvis tonga pe koe tonga ne Elvis. Ai na ne mau whenga maari e tangi na ne kei talabousi ai ke ne tua ai ngahi whiturahi Amerikani aki ai ngahi show o provincia pe foki e show koe whaka Elvisi. Ene foki mai rewa ki Salt Lake King, o ne hoko e koe sheriff, i he officer merino, i he potunga polisi koe, ba mai sheriff koe koe a Salt Lake i utani, i he tau e tongo futup, pe kone mau wahenga maroro pe mei ai. Paku iai ai fia lah, koe ngā koe, o taha koe ni, mo ngā ue kune whakahoko, pe foka nau tolu, o nau tuu mai, pe mi he komiti koe ia ai network i kare wakai hange ko sione eri pa moe family ko haneri mauinga moe family pe foki a takai mo whae mahina ko Bishop Sione Fort ka o mafoki i hea honi ne whae a whakatanoa pe a mahino ai hoko koe ia ai totaha koe ni o e Kaufifine i Salt Lake City, e hoko ia koe taki pe koe Palestinian o e tau network i kare wākai i wahenga Salt Lake ai a ko toko mea vaitai. Ka ko atu ai ai whaafe, ke te ngau tō, ka tau te whitani, ke te ngau tō ai au ku ngau i Salt Lake ni. Koe o rama koe ni o whakahoko ia i he horo ai au loa pe ia au koe totaha koe ni ko Daniela Pikula. Pea o i he whitu koe koe whitu no noa saute i he Redwood Road i West Jordan. Pea ka paurewa ku ke whemau ke whitu taki mai ke hatahi a ki mautolu whitu taki mai pe ke a Silva Whonua. Pea i lawa veo mauia i he ne pēsi koea o ene messenger. Koe whika telefone a ku koe ono ni manoa, wahu tō whā, taha. O tui mamalanga koe whakaikikia, o e mahi ukonga koea o e tau programa ka pungpongi, hange koea na e lawe kia haunga, o taha ngahi uho, o e programa koe ni a pungpongi koe i heni foki a tare kita koea, o e international students, ka pehe foki he tini koea pe koe o apiako, o whana wako koea i he apiako. Ia mau ke whia ke whahapu i heni ko osi watu, o atu ai kore ke tingau toe e tau whanau, pe pe ke kau tau whanau. Ke mo whawhetutaki mai, pe ka matarewa ke whakawhonu mai, ai ngahi application koe ke apiako, pe whawhonu mai ia, i he pēsi koe e tau network i kane wākai, ia William Poloviri pe ko maumanga pe he foki a te vila toafa. Maumanga po tui koe ki mea eo ko whaam ke
Kau atai e programa e fini ke a watu ai kore pe mo popo atu e mo whahoko programa ko ni e te nau tō ai o tau kau whatahai e pe fini. Maro abito. Malo apito tal. Prais ko tui ko e ko whainga maari le lei apito ke whanonga mai taka e ngā bea mei niua. Ko e ngā ko e kore ke whahokonga ki niua ta fitu. Ke whai hatara noa ka te nau tōru ke whinga nei ai tau whanau ke nau hao ako i he api ako. Ko e ngā ke whakapone ngai whomu he taimini. Ko taimi koe e to'o ai whakatapui ko ni koe o e COVID-19. Ko o smau hatau whana ta tō ke na wholau mai ki fish. O interview ke nau visa. Prais, tuka te taimi ka koe. Malo avito mapalang. Mahalo ko e kai ke to ia pu mea te ula mea ke api ko e ko foi mea pe na ia ku o mai e talo pe mo haunga pu mea mahu inga pe ia. Pera ko mea be u tau ilo i ki he kautonga o una siofi mai. O ku tō te ringa ai tonga kotoa o ku whanongo ki e po i polo kalama. O ku whia e tonga ia ki ai. Ka o ku mahino ka tau tolu ai tonga. Ko e nofo koe o ku toi sio mai e kau tonga ke sio mai ke ka tongu e po i ai. Tau whila toho no teke ai kau tonga. O ilo e involve banga ai, ai totongi ako, ai totongi mai, moe ha, ki mea reka ia ke tonga. Ka pau e tonu, ai foi muvu ia. Te nau sio mai tonga, mo one foi muvu. E te tau piu tau tolo no teke kau tonga. Uhi he unau sio mai he foi. Unau tō te ringa e tonga koto. Ta tau te ipe mo. Ka pau na kui niu au, whai e voi mea koe ni. O kou whakaapa pe kui pe, wangi me pe matangi. Ai o mea whai e hoko, koe hae mea te whai. Koe poro kalama koe ni, o kumo tonu ke ai umea katoa ke mahino, pe asi, ke koe piha, koe haa moe haa ke mahino, kai whai e whakaponu mo umea koe ia, o osmau e mea kotoa. Ko tui o osmau ke ika koe anga whakaukau. Koe kautonga ia, kai ha mea ia e lahika nau tō. I ke matapā peheni, tēnā ohope nau tōre matapā. Tēnā hae nau tōre, si se matapā rai. Tēnā hae nau tōre matapā. O ka pau, tēnā sio mai ke hoi mea au. Ka kai ke toi loto au ke wala ki ai, te koe na whakamatala le lei mai e talo moha unga a po i mea. Os mahino ia. O kai ke utoe kai anga pe tala noa aku, kai anga e ku sio atu, o tonu ke toi ki matala ange, koe matala ange o matala, koe oho mai ia e tonga. Oho mai ba. Ku he tēnā wako nau tō, kone au wani ko hange koe lau, e ia e aho e te nau tō ki tauteke. Pea ka ko hono ko paupeke pehe nea. Sai, o ko whia whoki au ia, ki he mea koe na e lau koe e te vita toa wha. Ki he lau, ki he demokarati, pe ku tonu foi hu, pe ku tonu ke nofo pehe ako, pe te hu o tau politiki, pe koe, o ko whia nofo ki he mea koe ia ki he, o ko whia ke ki hu atu ki ahe koe tau taimi po, o lahi pe mahalo e tau taimi. O hi he te tau alu toi foki mai. Ka koe ku whia alu ki ai, ke ku toi talo fo wange u mea e hoko he ahoni. O tau toi whanongo, ia me tala noa maari e ia, koe tamai o kou sio ai au, wete hi ai ia, tala mai e ha mo hea, kau ki he whaha i koe,
COVID mo mea. Toia e fu mea ia taha moha. Tama ia taha uha. Pe aku polo parema e tau mo ui hea. Ko hopo wana lavu. O ku kei whai. O ku te ege mea. O ku kei. O ku lahi e o mea ia. Pe ko tau nofo wani. Ko api ako me tau poi matapā. Tau nofo ai he taimini. Ko ui he koe ke tau lava ki tō. Ka tau nofo tau tōru mo ia ko. Ui he kai ke tō ia ko ia ma tau tōru. Even though, pe te tau anu pe i kai. Ku pau ke tau nofo tau tōru he api ako. Pe koe fo i kile re ia ki tonga. Ki he kakai. Pe ta tau e pepe te tau anu pe i kai. Ka au tonu ke toi ki masi lange. Ke toi mata lange. Ka tau i he hono forau i e koe tahi ko ia. Pe koe ki tahi au ki hou hou. O he koe mui whanua. Pe au ku ki hou hou. Ku hinga hau teke ai. Koe toki hoko e hamea. Pe hanko rawa haunga. Toki hoko a hamea behe. Wha ia he usi asi. Mahange koe usi kola sipi mo umea. Koe toki huani. O hufi e koe mea koe ni. Pe oku fuu marie. Pe e lava ke hau. Mo mana to e hau e tamai ki tonga. O ako. O ana mo to amanaki pe he e hau a niua. Pe a to e ha tamai si niua e pia foki ki niua. Kai te ki hata hai e pia foki niua. Koe hau e tamai si sio ke he mama ako a Missouri. Sio ke he sai ai ako. Sio ia ke he mea. Sio ke Maria o ia e te whanau. Pe ako Missouri. Whakatau api Missouri. Aruka i Missouri. Mau no api i Missouri. Pe koe tisu ona. Pe koe iate. Mau no api. Kai koe a kope. Kai koe the future. That's the point. Koe kahau ko o tonga. O tari mai e ki Missouri. Ke foi misone na pai koe e talo. Koe misone ia ko ka whakaamuki ai. Koe whai na misone ia. Ka oana tau misone ke hame koe ha tau pila miti. Ke teke kakai kai e tamai o runga. Teke alalo kai a unga. Teke alalo. Koe kumea ia patai tonga. Te patoa. Koe teke alalo kai o runga. Hame koe pila miti. Pero hame muhapa pila miti e auri. Korapa ki lalo. Maino, koe pila miti. Koe kare mea koni o tau teke e ako. Teke e finga. Kahau o tonga. Koe mea e ako tau timau. Mea o timau e he tui. Ako whamaroga koe shawesta. Pai e ki poro kalama koe ni. Maino, mana tui shawesta koe ta pua poro kalama na peha tuka koe. Hana ne tuku a tonga. Na ho ofo pe koe hai. Na peha tuka. Pagkatama ko ay ikay. Pagkatama ko ay ikay. Pagkatama ko ikay. Nakakahumari ang beati. Tutuhe ka kay masiwa. Nakakahumari. Paneme ito. Kaya ay ang pangyari ako. Pangyari ako matapihe. Kung kalamay ito i. Toma. Mau feeling ito. Kaya katayo ko fareni. Koe whiri e moutou. Ako whamaloga koe kabeta. Nai kai uhinga pe he a tui ia, ne tōporo. Koe hinga koe ta poroga. Kāna tau si pangante tau na tau si pikite tau ki mua. Na tau si mata loroa kia. Kini tana te mo telefonia mo ke pasa pele. Kaka mea ia kou. O koe ki ia pe au ki ai. I he mea. Pako hange mea, pako ka te toki takai at. Okay, maro, opa. Mamalanga e. Mamalanga. Talo? Aku mate mai lainnya Mamalanga. Okay. Mamalanga e. Koe panga katak pe ku ki mau fate ni kara te mau sistemi. Mo wakai mai mau pe kurang na mata ka to pe. Te ta ko le ngal taimi. Io, okay. Koe mea koko ki hua to ai.
taulotonga lele whakene a pia ko. Pia o si koutu iau ko kurea ko ni o kuia e ngahi whehui ko au taki mai ka te au. Ako ea o mai e nia me ngahi turiki mama o. O mahina pega ki tau tō reo ko tu koe tonga ko toa nau whakaamo mai ke nau whima na tō ke nau ilo koe ngahi processing nau go through wai nau whangita mai ki. Pea koutu e tāria e application koe atu. Ka koe ngahi whakaamo e nia mo whia ilo e nia me i matuku, me i lape, me i ngahi motu mamao i he ngahi otu moto tonga. Ke nau ki i pe whanga ki whakamaala alange ke ki i kini ange ko haha ngahi whatongia o nau whia mau ke nau ngā au e ki ai pia mo e nau whangkita mai ki o ka pau nau teu ke nau ahi ke whatoki he whainga maare e koe ni. Ko haha ngahi whatongia tala mua ke nau sio nau tolu ki ai he taimini. Ko no hinga ke whakasi isi atu e presa ko he taimini koe te wai e whangkita mai ki ke hu mai pia mo e whakafone nau. Ha ngai mea ke nau lawa sio ki ai pe lawa whamala mai mamala mo talo e tu koe ngai tau whanau pe mo nau tolo mau amanaki mai ki whakaonga e whainga maari e koe ni malo ala pia te ita o koe whata anoa le rei apita pito koe mea whika urua ki he kāinga i tonga ke nau add friend mai ki he Facebook a koe ai network a i kare wākai e universi e te mwete nau add friend mai ke tau Facebook e tari lewa nau tō ke nau hu ki loto. Te e lawa tari ai ngai te hui koto ape te nau fie whai mai. Koe mea u haisi ai kakai tau te whito ke whanki kakai tau te whito ke kāinga me whanki otu motu. Koe mea whakapaanga. O wei pe ai ngahi mea e ala lawa ke tala noa pe mo e mātua. Pe koe whamiri o e taha koe o teu ke hau. Ka hei ke o atu ia i he ngalu ea. He pe ai mātua. Moeanga e nau mo ui. Moeanga e mea te nau ala lawa. Kono ngai o mahu i ngai pe ke tau toki tala noa ki he o mātua. I he messenger, o whakamahino ai ka ki nau tolu, koe ki tamasi i, pero ke ki tahine, o tau whenga i ke o mai, e iai ai ngai whonga te tau whakaaonga, pia te ulawa o atu ai mea koe ni i ea, tau pehe koe tamai a ki tamasi i ko Paula, ka kone tamai ko David mo ana. Ai ko tai pode tau tano ai kia David mo ana whelawe i mo Paula. Te tau eke kia David mo ana ai una nofo i matuku pe una nofo i haasini. Kena o mai mua ho nau whamiri ko o nau nofo Amerikani. Inga te tau talanoa ki tau tolu ke kakai koea i Amerikani. Mo nau kore kia te nau tolu ke nau lava tokoni mai. Ko mea lalahi e ua o hanga ki ai kore tokoni ki he ngai whamiri i Amerikani. Whika aula ki ko sponsor. Aia ko totongi ko e ako ai reka. Ua paurewa ke to iai mo e tota ke ne sponsor ia. Ke alu pia mo ne application ni ko e ki fisi ki he tala whika aula he Amerikani. O kos alu ia ki ai pia mo ne I-20. Aia kone I-20 o totongi ene ako anaia, pe os ma o pe mo ne sponsor, os ave kato o mego ki api ako, pe to grabra he api ako o ave I-20 a ki reka ko ia, ke puna mai moia ki fish o interview, pe hawai pe ke hu ki he ako. Ko ngai whakatala noa mahu inga ia kwhi mau e ke tau tala noa hanga tonu pa mo mātua, ko ngai he kwhi mau ke ilo he mātua e hawai ki tamasi o no koi whe, ko ha e anga whewhe ene mo ui i heni. Ko ngā he tau otu tua te ngahi polo kalama ke ai ngahi api ofi pe i api ako. Pe iai mo ngahi whamiri ke nā uo no fuai. Ko tamai pe mo whae ia e whanau i he taimine na hoa ki Amerikani. Pe ke tau whairewa ai ngahi kore ko ni ki he kakai tonga kotokotoa pe o ngā whanongo mai. O a o mai pe a o ai pe ia ki Asteria pe mo Nusila.
Ko he ilo he kakai no fumuri. Ahono mahu inga koe ke totonge ako e whanau mei tonga kai lawa ke nau hau. Aia koe taimo koe o hu mai ai ngai family ke network ai kare wakai o university e pesko e Facebooka. O lava o mai le vai pa mo email ka mo ngai mea katoa ko ya o lava fa e tu taki. Mahalo pe tevi la pe o tokoni e whatala noa whai atu. Malo mau malanga pe whatala noa pe. Ka te hoka te he mea koe ia. O ko tui maha koe kau iha ngai beri a whai ngata ke ka kaitonga ai mea whakapahanga. Pe ko ke la i mai ta whako ia. O ko iai nai ha whaahinga whatongia whakapaanga o e whamiri o ki tamasii ma kehe mei he totongi ako. I he taingo na kui apia koe BYU. Nai make he abito pe totongi ako akuia. Ka nai toi ai pe mo whatongia whakapaanga hoku whamiri o kui ko family contribution. Monetary. Pea nai o koe pe fo i sete na mau o mai. O koe ai nai ha mea pehe i he tau polokalama koe ni. Malo abito te vita. O ko loto pe ke whakamahino ki he ngai family. Mo kataki pe o add friend mai ke tau uraki friend i he Facebook a i he pesa network i kare waka university. Pea lawa le vai ke tau fe potala no aki i he messenger ai. Ko ngahi se mau whakapaanga ke tari e whehui ko mai te vita iyo. O koe ngai whe mau whakapaanga pau pe ia he o iro pe ngai family ka pau te na wala lama o tokoni e tokoni. Ka koe mea koko o whaamo ai ne tuaka i kare wakai university ke oua na hanga e ku iyo atu o whakaloto si i koe ki tamasi mo ki tahine pe koe tamai pe mo e whae ke oua te ke whetu utaki mai koe ia ke tau friend Facebooka koe ngā heka ke lawa e ho tamai au ia pe mo o whae ke na toe whai pe te kumi ha mea whakapaanga ki o whenga mai o ako. Neongo o mau ilo ka kalawa ai family o tokoni ko mea maho ngā ia. Ka mau loto lahi ke o atu ai whakaloto lahi koe ni. Tukuange pe ai o mātua pe moere ka ke tau whetau laki. Pe tau sio rewa ki hono kore i o ngahi mea kotokotoa pe ke lava ki tamasi o hau. O koe puke ngahi proklama ngahi koristutuku, ai au tau whaamu ke tokoni mai ngahi koristutuku, ka pai pe lava pe e ho whangahau ia o mai hanau reka ako, o mai mei ho whangahau kai totongi koristutuku, pe ko Queen Charlotte, pe ko Tonga Hai, pe ko Toloa, pe ko Atere, pe ko Hakorisi, pe i Tonga. E tokoni apito ia. Ko hinga ko proklama ko na api ako ko whaka ata mai pe au tau loto ke tau whaka ao ngai pe ko hinga ia o mau isore ki he ahoni ko hinga he ku hau ai to taha ko o kune toka ngai ai ta whaaki ki he tamai ki ako me ngai whonua muri o hau ia ki sore ki ni apongpong hau whatahaya mo to taha ko kune toka ngai whaka katoa e whanau ako ai ako o nao mai apongpong pe ko ngai whakatala noa ko ia o atu pe mo ia i he ea ke whanongo ki ai e kakai me ngai whetu ko tokotoa pe ko tui ko mea mahu inga taha ki a ki tau tolu no fo muri ni ki tau ngai whakataha tau ngai whakataha pe tau tolu o tau toko ni e tau whanau ko ni koe o kunau he holo i tonga ko hinga ko kai ke toi lava he mātu aia to tonga e na wako ki tau toko ni ki nau tolu ke nau lava hao he ia e ngā he tāpu aki lahi e mamata ke e whonua e lawe e whonua me ho nau ngahi loto whare, ngahi whamiri ka hao ere ka koe aia ku tare niti o ku laka hake he tongo ono ngeau o whanawa ko he api ako koe ni e hao pe ai o ngō whakofonga ko a pongpongi tēnā talanoa pe ki ai ako skola sipi pe ka hao e tau whanawa ko tau tolu e koe ki hati makapulu e ki api ako
Kana ka ha pe na tolu la wa ta fu tim ka pu ta tolu ko nga ki apia ko ni ko scholarship ka to ai pe fa na ko ya ka ko to pe ke ta ta no pe pa to pe ka ta lo mo ha mo o para ai que na hu mai pe fa nga tai bi ka ko tu ma inga apito ke mo add friend mai ke network i ka re ba ka university Facebook ka he lava tari ai nga he ilahi ya lava o toki o mai ai nga email e ko nga telefone malo apito teita Aia e mamaranga ka pau te uhanga ka pau koe anga koe whanonga ke mea ko ke whamatara ki ai. Ka pau koe atamai eni o nofo tau mamao o whanongoa ai o ngongo le rei konu whana whakahoko. Koe fwoi mea kouton koe ke whaikia teu e ngō mātua pe mwe ngai whamiri tonga ke mau e loto veke ke fie alo ako. Pea oku hange ki a te au oku hangai rewa ka te au oku loto veke i kare wākai ke whaiho nau re rei taha ke kumiha tokoni. Ko hono uhinga ke whakamaai ai ka venga hono ome ki tamasi i mei tonga. Pea ke whakaloto lahi ai si ka inga ai whanau ako tonga ke nau mau ai loto ko ia ke o mai o whiinga. Pea i he tainga tau pe o kuia e tau amanaki ki he tau community tonga ke nā wala mai ke whaihano pou i whangita mai ki koe ni. Aia, o ngari tonu nei ai ku whakauhinga he mea kona ku ke whamatara mai ki ai. ko ia apito pe te vita Malo apito. Kono moni ia. Kau hoka tua, malo. Iyo. O fai pe ai mahuinga ia i he kau tangata koni una pole ke na ofa ko konga i nga he mahenga. Koe. Ko hi ke mahino pe ia ki tonga tapu fitu pe mo babau tahaono mo hapai taha tolu mo niwa taha fitu pe mo babau taha wha hapai taha ua tonga tapu uluaki. Ko whenga maari e koe ni. Mo whetu tak me mo tolu ki ho mo whafufonga he mo maheni. He lama pe he whafufonga ia o mai ai pe ke a mau tolu e ngahi mea koe ni. Na koe kakai koe o kui kai ke i heni hataha i he ngahi wahenga. O kui kai ke whakangata pe ngahi wahenga koe ni. Kau pe hataha pe ai tonga pe ia. Koe ngā ke nau whetu taki mai. Kako mea kumaho ngā ke iai ha wheitu te nau alu uluaki ke ai. Nau alu ke networka i kare wakai o universi. E trend ke pēs koe a Facebooka. Pe kamata le vai e tau whepotala no aki. O koe whaka amulahi. E a o ki ha taimi. O laka hake he toko te au. Ai whanau na wako. E na mauawe mata i whika ke api ago. O talange o i whetu e toko taha a whe. Ai whanau wako Osme High School. O ki kai ki a whetu ke nau alu ki ai. Koe tari koe a paisteni. Ka moe kakai koe ni unau hanga whakalele api ako. O unau talamai. Koe i kai pe ke whakalele a ngahi prokala malahi. Pe toi whakalahi ai api ako. Ko hui koe kai ki a haka kai toko lahi ai. Ka e lama lele i pe e ki api ako koe ni. Ke nau lama o mai. Ai toko taha a whe. Ke nau wako i Amerikani. Hoi pa moe kai ngā tonga. O tau lama tatoa tāna ki miliona. Ko hui koe tau fie i a whahinga kātoanga te. O ko kore atuai. Ko ki tola e taha mo tola e ua mo tola e hongo fulu. Te ke whaaki mai ke netuaka i kare wākai universi. Ka pau koe toko taha awhe o tau taki tola e te au i he mahina ko toko toa pe. Ko tola e taha kilu. Ko ke whakau ki ai ka pārewa ko toko taha mano. O kuna ofa ki tola te au pe he mahina. Ko tola e miliona. Pea au koutu i au o kumalawa. Ke o mai ai whanau a ko mei tonga. O mai e kau nesi lolo tonga ko mo i he proklama nesi tonga mo ha o toi foke o ako i he proklama nesi a Amerika. He te kamata e koe i he proklama o whakatau ia ki he laiseni registered nurse pe koe ara e na i Amerikani.
Pia mo ngai mala e ke pe. Ka ko petu ko ka hanga mo tala pia mo para ice. Ke mo tala no mai he ma inga apito. E tala no i he apia ko. O lo tonga taimi ko o mo ke amerikani ai. Pia ka hoko pe ko ama whainga maari ke mo folau ki tonga ke whiri. Pia tau toki tala no i he ngai mea ko ea ka ko tu te vita. O ma inga apito ke tala no e o mātua ai mo re kai tonga. Ma upe loto fie a ko fie hoko atu. He tu taki mai e ke tau pesi e tu ka ikare wā kai resi. O tui mā o koe. Iu atu o Pabra. Ia ai sure ke huma tala ko ne o sui pa ke huma e. Okay. O tui mā o koe mea o pawinga taha he ni. Ke mahino pe ke tau kakai koe I tonga. Ue ka mea mea. Koe mai ka. Ke mahino pe ke tau kakai koe I tonga. Koe whakafonga koe ni koe apia koe ni ia. O ku kau ke tō taha ko tō toa ai o ku malama lere ai ako. Ka I taimi ka tau ko te mea mahu inga taha koe he ni ia. Nei lawe kia haunga he I he pōkama ni nai. O ku malama I he apia koe ni ke tau hau ki ai average students pea moi below average students. Aia o kuiei foki ai mea aia hange koe u whatanoa koe o tānoa kia te vita he fia whini. Ko mea uhinga mai koe kia te vita, ko mea tānoa koe kia haunga. O kuiei ai whanau wako, o kui kai ke sai ai mākai e koe o e nau kalasi whakai ka te mika. Ka koe nau pāla koe anau tō koe hands on whakamake uhila, tufunga. O au ke upokama nesi ai whāma. A toa tu koe koho nau ngahi tare ni ti. O ku amu atu a e nau mā o runga koe anau tō ruia I e ngahi u makatuunga koe ho nau ngahi tare ni ti. Ta koe taha ia e ngahi u tāpua ki mahu inga o e apiako koe ni. Rāwe kei ai whinga koe ni o whawhihui ai nei whai ke vitai nei, o whamatane whai haunga. Mahu inga e ke mahino ki he mātua. Pea mahino ke ki tamasi mo I ki tahine a ko. Oua te ke manamasi I koe. Oua te ke nofo koe o pehe. Hange ko mea koe nuk ate mau malanga. O kui kai ke malama ke mau ai totongi a ko. Kai ke malama ke mau ai totongi ke aru I he whakapuna ke api a ko. Kono inga ia o kui he ni ai e kau tangata koe ni pia mau ngai whakatahai he ni. Ke whakahoko ai tokoni koe ni ke lava, ke hau a ki moutou koe e tau whanau ki mou whanau mai. Pe ko hataha pe. O tatawa pe puka haha tau motua. O kuke whie hao hoko atu ho ako. Koe whainga maari e. Tuku mai mua, a ho whanara. Pea mo e tau whaamu katoa a ki tau tō ke tau lotua mo au kai. Ke mau ai tāpua ki koe ai tama I orunga. Ke mau ai uwhainga maari e mo whahino hino. Mo e uwhafonga ai ke lava ke hau aki koe. Koe mea ia koe kumaha uinga he whia whini. O te nof pe ko tāri pe I holoto o kai he kai te ulava o aro ako koe ngahe kui kai te mau ha mea whiunga ke ave au ke o aro ako I kai. Kono uhi ngai whakawhihui koe na whai te ita toawha nai. Koe ngā ke whakamahino ka ki motoka tai whanau. Ta tawa te poko whea e whaitu o koe I tonga. Hau koe, whetu taki mai koe. O me foi mea mo on taha. Ka whai ngofua ngā au e koe koe o whai ke tokoni aki ke mu hau o ako. Kono ai e taha, o e ai mea koe whai ngofua ke whai ngataha.
ka pau te mo o me ha mea wi kai mo on e fai ngata ka pau te mo o me mea mo ni mo mea ko totonu ke ka tangata ko ni te maula mare ke fai ai ngao ko ke tokoni a ke mo ha o ma o fa mari ko ni ai americani ko e be maula ko te mahina tu alo ta sa me fe ta na ka io ai sa bore o mai ai pe ka to ki io ta no come ta Ko e taimini o ku kamata ke ki I wha ata ai matapa. I he ngai whakamatala o tau whai, whakamaro atu ka tal, mo tō. Kamata ke ki ata ai mea. Pero ko mea vene taha o tau sio ake. Ko e ako ia is... Ko kuia ha kai ha pro pare mai ako ia. Ko sivi ko I ria hona ko fu sivi fai ngata o bito I. A sivi mai ko me tonga ko ki piwaiu. Pero me ko fa na o be ai ka kai tika moni o na uhamu. Ko si ka kai ko fu mea ko ni o ku hange ka tau toru. Ko tapua ko kamata ke ki ata e tau whakamatala pe ata ko ni ko me ano ko sio ko ki ai ko ki poro pare ma ko no kamata I o filma o seniti mahalo ko me ape ia ko o poro pare ma ape ia tau fai mo poa ke foi mea ko seniti ko me te tau fai I he ene pehe ko tau whenga ha toko tāpe ko toko ua ke fai mo ini ki loto. Kore ki he whamiri ke nau ho. Ko totongia e kautangata ko ki mea re kaya ke whamiri. Pe kua o mano o kotonga o nau tāna ki pe kilu mo miliona he pōpeta. Wenga fu ko fu paanga ko e ako ame whakamahe whonua. They don't do nothing with it. Paua mai ki toko tā whito o tonga mai ne toko ua he tauni. Ko tau ka hau taki tau mai ben damsi. Ne ongo pe tā mano ben ni mape. O mai be he motu ai en damsi. Maino. Ko mea mahuinga ke ea wa fu matapa ke tau si o mone koi mea. Ke tau si o ku whainga fua ku lava ha kam tama hau. Whainga ta tau kei kamata pe tau ham ko ia no money pe tau venga pe ka pau e tonu e tau foi la ka mono I maha toko ua mo me kamata osi tau fiu ta don tana ki ko tau pe atu pe taki te au a tonga ko to ali ki foundation ni ko e a niwa kai we kata tau whaka tau tau ai tau fua biako. E kai tangata ke atoka ia ke o ma whakapondi. Pe fua biako. Pe koe api ako. E se ke whainga mari e. Koe nau tau imahino mai. Ka pau e hau maha ta ape tau ni. Pe hau mai mo tai whalaua he tau ka hau. They don't care. Koe whai mea ia ke ilo koe. Pe tau iloi. Pe tau. Koe that's the problem right now. The money. Koe whai mea lahe money ia. Koe wa mea ia ulahi. Koe mani, koe tau whainga koe ke tau hanga show ki mamani, motonga, koe foi mea mo oni, mo mea. Oua, toto atu ia. E tau whiu taton tāna ke pānga e whakahu he kakai, ke foundation. There's gonna be a lot of money. Hey, tonga I Mamalanga, tonga I ha. Tonga e mea niwa na mo tuwha tiki te kai ngaro niwa. Level, okay. Kau ki lawe pe muai, ki mua ke hoka taonga. Koe mea koe ni koe ko whaam ke toi kawa I FFini. Rotonga koe ni ai omi, ai kore koe ni ke ngai sponsorship koe ai ni ki ho tau kakai tonga. O kui kai ke tuku ai, a hanga atu e tau komiti koe ni. O kore mea ta tau ke kau muri.
pe mo ngahi u sources kehe ai ke na tokoni mai i he mea a kotoa ke toni koe tau whanau, ta tau pe i he whakapaanga o whaka sponsorship pe mo ngahi u mea kehe fo. Ko mea koe ne lawi ke whare aise ne ki kamata mai koe ne nai, ne oswhai e kore ki api a ko. Koe sivi koe kuhinga kia whare aisi, koe sivi tō wholo koe ai o mia ki Amerikani pe kau kia me koe ngai whonua e te au i mamani. O ave ai sivi ko ia ke lava ke hu aki e tamasi mo tahine ako ai ke university. O ku iloa be koe sivi tō wholo. Ai koe sivi koe ni u whatau te whito ia ke ilo he api ako pe mo nau admission square nau tolu. Koe kita masi mo ki tahine o fluent ia i he rea wha Britania. O i kai ngata pe he rea wha Britania, ka ku poto i he toi wha Britania, pe mo toi laukonga wha Britania. Nai o vare au pito kau take a peako koe ni e taina na uhangai o toka ngai mo i loi, ko to ngā i he pesete hiwa valu plus a literacy koe atonga. Fluent ai tamai tonga ai koe tau second language po koe tau rea hono waia ai rea wha Britania. Fluent i he rea whakatonga, rea wha Britania. Tohi i he whakatonga ta tau pe wha Britania. Pe foku pe mo laukonga whakatou i he ongo rea whakatou os. Pe e uhinga ko ia, o kia iai e nau wakai, na lava ke tau ki takai ki tau tolu, ko inga ko whai makatuunga ko ia, o hula loa mai pe tau whanau. Mo katak pe kai te onga whakapapau e te mea koe ni. Ka koe mea koe ni o swhai tā noa ki ai, pe ka pau e hoko e mea koe ia, e ngai ngari e hau pe tau whanau tato, e whare aisang e ko mena ke lawe ku kia ene nai, o hau he a pia ko pe ko hae na u mea koe na to e whai ki ai, te nau whai pe na to e whanki sivi koe i loto i a pia ko, pe hoko at me ai, e nau teke nau toi nau ukalasi. Kake, ka ko hinga whakataranoa koe ni, ke sivi koe au tānoa ke a whare aisi, ko sivi tōwhoro ai ke hao, ai tamasi a ko, o whamoni i aki, o lava ke ne hao, o poto e rea mo toi, mo la konga wha Britania. Auma, marawi. Ka koe taimi pia koe e talo. Nei hange ai e fusi tō whoro ha fute e woro. Pai. E tau whoki a tatu ki tonga taimi ni, u tala no whaparangi me whanau. O whare rahe au pito au. Iyo. O whare rahe au pito au kure rato ave ki hui kingiri a hona e waftahi ki wā. A lea whaka Britania, lea whaka pārang koe e tau whanau ko, pia moi kakai tō ngā kotoa pe iyo. I tua. I tua. Wa wen ke na wo mai na tolu ko ki kolo. O na ta no whaparangi pe na tolu ia no more. Koe. Ko tau tā no tau tolu ke ki sivi ko ni o tangata. Na pehe ko ki sivi ko ni i he taimia ko e na e whai ngata. Ka koe rea no molo pe ko he taimini ko e whanau. Ko ki tohi pe ko ki e whapapau e pe na ulava pe o communicating. Ka koe whanau ia me tunga ko ki ai koe e tō tupu e tonga taimini. O te maari e te rea whaparangi pe whin matua lalanga ai. O kulere pe tō lalanga ai e mo tāna whaparangi. Mea kou maari ai. Kai ke? O koe ke whakairi fia ai ki sivi a koe ko sivi tō whoro hange koe taimi koe. Matu ko taimi koe o kita pea maua ki whaire whaparangi e fia. Koe tūnga koe whanki whamiri taimini o rea whaparangi pea mamia mo te ti api. Moe na whanau. Se koe kuala tu koe ko mau ki kolotan kuare. O kumalanga whakaparangi pe tatak whakaparangi pe i he piso pe lotu. Ko kusio atu koe ke he piso pe, ma alo pe pena ya uia polisi. Ka ko pau ke rea whaparangi. Pe aku rea whaparangi e kumeta mai kia. Kai ke, ko tānoa pe aku ia e kainga. Ke ua na mu pehe motoria ko sivi ko ni i kai ko konga ni ke he mama pe poto ta mai kia. Kai ke, ko mea whakapaanga ko ni o kau ki api ako. O kula he tau whamatala tau.
ko osi mau a qualification ia mo me agora mau fenga ki ai o ko pehe ka pau te ke apalai mai ke hu mai i September ai ko follow ia ni ki ya hi mai ange ai ka ke si o ko ke paanga ko me ani na mau mai ki Amerikani ko me ani ku hinga e mau fai ka wa me ani ku hinga e mau fotu community to nga ko i Amerikani so ko winga ni ko e mau talatu ke mo hanga mai mo pure anga ki Amerikani e kai kia fo anga e Beijing China o kai kia fu community to nga fe ia China o kai kia hanga e me pe ma ke he pe me ka politiki e na fetila aki faka e pure anga pe na tol pe mo China ko tala no ko ni mau fai at ko ni e kakai tala no at pe nia i hele volo ko tau tolo pa tala no diria hakau ka ko me afaka paanga fai mo tuku mai mo tolo mo application ni ka mo sio mo tolo ka e tuku atu ya ke fo anga ko ya so ai ki nga ko me ko firma o oi fai mo na ona to fa phone application ni ane ko le ko e mamalanga mo devita oi o me ke na o mai apiako oi ka hoko atu a ngā we koe hā a mea koe o ngā tuunga koe ai whimau ke whakakato. oi Ka whare koe mea ane anga mahino, ai koe mea beku mahino beku tautou, e iai ai whimau viviri i he mea whapanga. oi Uhina whakatanoa koe ni, o mimoa e mea koe ia koe mea e koe ai kuhinga i tau kore atu. Whai e moto e mea koe whimau ki e moango whai. Ai tuku. Te tau sio whataha ki tau tolu, te ono kumi o mea koe ki ke lava, ke maa wai ai paanga, te whiau ake e totongi ako. ko uhinga ia o tau tolu ko uhinga ia o tau tolu te vi e ko ia ko me ko ai ko le atu ai ko tangu to ko ni ko ngoa ko tu ki na i ho mo fa matala mai pe o kai ke iro peteu o kai ke iro peteu puna peteu to koto manatui te evita ko family contribution ko ke lau ki ai ko hinga pe he na tau mai tau tolu kwa scholarship pe aku pe leva he a ko ia ai kongalahi ka kwa e tau ki contribute pe o tau family ko me ai ko ni ko ke te ai ha me ai ko ka to a pe tau tolu e tau contribute pe tau tolu ke ki to ta o ku mahu inga ke mahino ke sikainga o ku kai to tonu ke hanga e he tono no whakaseniti o ta ofi e ako haki to taha o ku kwala fai ke ako malo ko winga ia e tau fai nga awe ko ni ke ko me ko na tau fo mai ai ti kai ko ia ko me ko le atu ai he o ko ke no fo pe mo fa hinga te ko na ku ma he ku le mai mai oi ko no mo tala no mai ai ko me ko tala ko ki ai ko le haka tu ki na ko ha mo pupu ya he ko ngo i kau ku fia ya we pe na i fe fu fa nga mari ko ni he tai na te si le mai ai ka ko pe ko fu mo nu ya de wange ko ka u ko ne tu ko he tai mini ya ko ngo ya ku ko ki tamasi en o a we wa ye ha o me ha pai mo niu yo ha mi ha pai ta tolo pe ha me wa ta ha no o ko ngo ya ko foi me pe fai ko te ha ki ta wala ke tu mai mara ka buna pa wa o si fai ka to ape me ka to ya ma aku ko ngo ya ko tai mini masi e uri ai fu to ato ai fu fa fia ko me fu ta ko ni malo mo ka tangata ka mo ho ko atu ka fai tu ki na aku ai ko o kai pe po ko apia ko pe ho e pe ma kai na toma ko tahai ai mea hanga ge ne tu kai kare ba kai o ma to e fora kau i foki ai fora maheni ka mua ke mari ko inga ko fanga mari ia mai fahinga ka ke lava ya ko ia ka na si no fo wito pe o na fam ke maha na mari e ko tai pe foki e mari ai hatonga mo ha Amerika ko hala va ve tahai ki he no fonua i Amerika ka lo tonga ko o fra amu ai ka amerikani ke ma hana mari pe mo no fra amu mai atonga ke ma hana mari mai ki amerikani
Fie mau hataha ia ke tu wahaa ke fai patongia koe whakawheilongaki ke whakawhetaulaki. Pea mau hatangata palala anga apita ko bisopo sione foto. Pea huloto lerei ki ai, hore ki ai, kene toko ni moe kakai ko ia, he kumautui, ko whau o e whamiri ko uniti mahu inga tahaya o e mo ui ko eni. Kaka whau ha whamiri i ha makatuunga mālohi ange, o kutoko ni lahi au pito, a hiki fonua mai koe me tonga ki Amerikani, ki hono whakalaka a ho tau fonua, pia moe ka hau ho tau fonua. Ko whoke he apia ko e Silvesta, mautala noa pia moe uria magasiare pia mea seria, pia fia a pita priami kene kamatai mai ha kakai asteria o kuna fie tokoni mai ke polokalama koe ni. Koe ngā e kumone lawa whare aisi o fie mao apite seniti. O mau whaamu pe e iai mo hakakai pe pia me Nusiana Silvesta, ke nau mau ha aloto mau lalo pe unga ke ala wahe mai, ai nau ki seniti kuna moui whakaaho ai, ke a koi aki hataha o ngai whanau, pia mo tau kakai koe ni o mau whakaamu ke nau hau ki Amerikani. Mana tui neongo pe a koe Fiji, neongo pe a koe Nusila, neongo pe a koe Australia. Koe matapaa koe na talanoa whare aisi koe o ku whakaama. Koe matapaa maa o lunga taha i he nofo i he maamani koe ni o tau lorotonga i aini i he kuonga o tau i aini koe matapaa o Amerika. Pea kou whaloto lahi atu koe kwa moe kahenga tonga. Tukumua ke tau whakataha, o tau ngāwe whakataha ngai whungawaka ngai siasi, ngai koristutuku, ngai community, ngai kalapkawatonga. Ai whiohi anga koto hape o tau mau i maamani, ke tau loto aki hono o mai e tau whanau, ke nau hao o ako i Amerikani. Ko hono totongi ho tau mo ua ki siaina, o ku tau whenga ke totongi mo ua koe ni, he koe whanau eni te nau maka sia ai a pongpongi, o ka pau he kai ke tau totongi mo ua. O ku tau hai sia ke tau whanau, ke tokoni ki nau tolu, ke nau mau ha malo hi whiunga, ke nau whetaulaki mo e ngahi peau, o ku tau osi sio atu, o ku aake he ahoni kai whasi a pongpongi. Mo e matangi o ku tu lo atu he ahoni, kai haaki ma pongpongi. E tau teuteu e tau whanau he ahoni te nau mau ha maange, mo ha malo hiange, mo ha iwi lahiange. Ka i he taimta tau pe, o pau pe ke whenga netue ka i kare wakai universi. E whai mo tawala atu e huanoa ua tolu, ke whenga i ke sori mai, ai fu mo unga koe ni o kutu me mua i tonga koe mo ua ki siaina. Pea koe whahenga whei laulau ke lava aki ai ngā aue koe ni, ne ongo ai si ai ki whanua ko tonga kare te kia ke kapuia e ha whanua hau i maamani o Britania. E tahape ono hinga. Nā tau loto lahi, nā tau loto toa, pea kanoni aki ai tuku whanua na e whai he ulak wha, i he kamata anga e konga whakakonistu utone whanua, nā tau whalala ki o tua. Koe au mau kei poretaki ai ngā aue kone ku mau whai, o kui kai koe ngā aue ne tue ka i kare wākai universi. Koe ngā aue koe ni, koe ngā aue ea ai tama i olunga. Ai au kuhinga ai loto ai tokotaha ko tokotoa pe, o kuafe mai ke kau i he pōpou ke proklama, tangata ko mahina, neo ne tau lekereka, tangata ko erevistonga, siriwa whanua, afe mai ke kau i pōpou he ngāwe. O maure atu koe ni koe o ofisieni o e retio, hiku reo, o otu mo unga maka. Aia koe ofisio retio koe ni o wharerea e pepine, o tokomea vaitai, pea pore ai pe a tokomea vaitai ki hoko ia, ko hataki ia i he kakai ki nauhanga tātānaki hakakai i sore e kini,
Nau tokoni e proklama, ke no tokoni e whanau ki o mai mei tonga. Te mo e kakai me Frisco, o oswai whakatalanoa ki ai, ke nau tokoni mai te mei Okalani, au maa apitis me Concord mo e whetu ko ia, o whare mei me Okalani. Pe si ngai whae koe ni, koe nau loto pe ke nau tokoni mai he nau sio o ilo, koe monu ia koe ni e hoko kiha whanau a whae i tonga, e tāpua ki a ki ai pe ho tau whonua. Pe whakatano au whai Silvesta, te wita ka maa tangata o whare aisi, haunga mo talo, o kauloto pe ke ongoi he kakai, koe whainga maari e koe ni, koe whakaawa e he otua maa nau tolo. Te ai pe haki reka na tangi mo lotu mo kore, koe anga e tari lotu. O kuo mai a haunga whina au kioa, ke alato whakukonga a mawau tahaona mo whahinga loto ke ofa ki tonga. O ko maa siwa tau whakene mau a whainga loto, fie tokoni ki hapai tahatoro. O ko maa mai te italo mahawinga a loto ke alato whina lau ke tokoni ki tonga tau fitu. Ka maa tangata ko whare aisi, ki niua taha fitu. Kau tangata ko ni hoi koe kainga tonga, ka whai ange ko whakawa heo tua matapaa ke nau whulawat ke nau whiri ke whare area, na mau tuki he ngai matapaa i Amerikani, e na e tari mai. O fie mau hataha, o whai tala noa pe me loto kure anga. Ko uhi ngai a ko popo atu ai ke oate kau tangata ko ni o whiri me tonga, e ko taiti nau tala noa i Amerikani, o nau tala noa me loto kure anga tonga, ya koe matapaa ko e ke tokoni a ko tau whunua, e tokoni whakaluku fua ia ki tonga katoa ka tau te fito, apo, wawau tahaono, o haunga kinau ki o aina. Tonga tau fitu, o talo mahu inga aina. Niwa, o ta kainga pareais, niwa taha fitu, o ku... Koe, O mai beais. Palo pito koe ku kore pe ki niua. Ngā ku polo kalama, peo pehe atu niua. He kai te mou toi aru waka mou dolu. Te mou puna helikopta, te mou waka puna. Koe ha mea ku hoko ki ai he ahoni. Ka lawa e api a ko. I kai ku mou puna waka puna, I kai ku mou puna helikopta, e whetuku maa niua. Ka te mou puna waka puna horo mou dolu heni. E kai ke mou toi aru waka mou dolu. Te mou puna waka puna horo heni. Ko mou hako, forever and ever, amen. Mo meri e o whanua koni. Malo. Ka pau te mou poto, ave au ki whare area. E hoi vilo atu koni. Ta tau pepe te waru atu pei kai. Mo o me mo tau hi e whare aisi. Tuku ke utoki whaiti au mo tau tolu. Pau te waru au ta whiri te. Whai atu pau mo whai whiri. Ta atu te rege ha mo ha au tuku o te mutoka. Mo me mo tau hi whare aisi. Ta anga ma whi au helikopter ta mau tolu. Ma whi puna waka puna ki Amerika. Tau ane whi ha mo rohi a ki mau tolu. Kai ke o maha mau waka. I kai toki hau e o se mahina e ono. Ta pau kore atu ke pure anga fōu. Mo hanga whiri, a whai whiri ko upehe. Whiri mei tua ha taha ke aru atu. Mo whiri au. Ka ora to tāpuni e mo ua ko siaina. Ko au te urawa tāpuni e mo ua. O se whau tāpuni e mo ua. Ka toi ai no nimange au miliona. Ka hau au. Kai totongi mo nimange au ko ia. Ko hospitala ia nani. Kanan che ko mari. Ko sta nani. Ko au te waro ako rea whakasiaina. Pe manani. Ka me pe kei sai o ta mai. Ko ta no. Ko te waka wani waka kai ene ka fia pani ko hau be au ke kai at pa rea whakasiaina. Ta mai nan ko ha me ko. Ko tang e aho ko tau tui e siaina. E anu ko siaina o tau tui. Ko tau uho e ni. Tau tonu ke whai mo tau wako he rea whakasiaina. Malo.
O ku hange kau si ana ko la ko me fa. O ku ikai ko me fa na de tamate e tangata. Ko e tangata ne hanga kamosi o tamate i he tangata. O kai ko me fa na. O kai ko si aina de tamate i atonga. O tonga o de tamate i atonga. Ko ke tamate kau si aina. De lewa malanga tawa. Malo. Always. O ku mau malanga o ko toka ngati e ki mea koe ni. O ngoi pe ko ma whana rere tau tara noa pia koe tu unga maala ala ko iai. Koe mea ko ki toka ngā whaaski ai e whia whini. Koe ku toka ngā ki tonga. Koe si whanau kono tau tara noa ki ai ki he ako. Koe kāwenga a tonga. Koe whanau tama tonga. Koe kahau o tonga. Koe tu maari e anga o tonga. Koe whia anga o tonga. Pea koe whatongia o pure anga tonga. O ko whakatawa ngai pē e hangai ko mea ko ke lawa ki ai malanga. I kai ki ngata pē a hana whakakau i ke huata kau tangata. Ke nā atu o hoko ko e re o pia mo hoko ko e umaloa ki hana whinga i ke teke whakakau. Ko hana uhinga ko e tofia ko ia matonga. Ka ako whie mao pē ai kakai pia mo whonua. Ke nau whanongoa ai uiaki o whai ko e ni. Pea koe ngā ue koe ni o tonu peke tau ala katoa. Pea o koe ai whakaamu ke tau urui katoa ki ai. Koe tokorahianga e tau kau, koe maamaanga e tau kawenga. Koe kahau koe tuunga whakaako haki tamsi tonga. Koe lawa mea ia ai ngahi uma o i ka kai tokorahi. O te mata, o te nofo si o lota atu ki aha aho. Pea ko os tui piau ki ai. E ai aho e hoko, hawhangi i whanau me kakai koe ni, te nau hoko koe kakai taki mua le rei. Mata tau, me whakaata mai, ngai potu whakateknikare. Ka koutui e ongoi e tonga o nau lawa mea, he na nau ala nima, ke fua kawenga. Kono ui ngā, koe nau whanau tama, ko nau hehenga ki muri, ka i he tawhaaki koe ni he ako i Amerikani. Pea o koutui peo, o koe ki hoko e ni ako ha mea ku whai ai ha, tāla noa, tāla laku pea pore. Koe pore anga, koe whaiha ngā ue, ke rere ai ha whanua, pea mua kakai, kai tau te whito, ki ha ki lau maari e. Pea ko whia o pito hei wakai atu ki kau tangata koe nā, sione foto, kau mā Elvis. Moi kakai ko toa peu na wala mai. Moi whakaamu, e pehe ko toa pe, ai tonga ko toa, i muri pea mo tonga lahi. Ke pehe hawe ke veke ai tau wala. O i kai ki haloto si o kita. Ka koe sio whaki beha whia whakalofua ma tau kakai. Kono ui ngā ke iai hala a me ri e ange, mo hala a ma ange, i he kahau e tuk whanua, tuk wholau atonga. Ke ua na tau toi whaua aia o ku tau iai e taimini, e ukai peke a tahaia e mau hawhia maari e ai. Ko unga ko whakamama whakaata mai, o ne omi hawhai ngā mo ui o whakalau maari e, ka te tawongo i lewa kia ki tau tolu, kua tonga a tonga, i he tonga ko e na e uhinga ki ai, me he kamatanga. Ko ia ku ki lave tupi ako e whiawhini, mo e ku mawhana lahi, me ku sio loto atu, ka fwoi toko te au, e mahina e ua ka hoko mai, ha nau kamata ai nau tole fwoi la kanga koe ni. Peke ke ngatai, he ka hau wawe maini, ke tuuha o fisi i tonga o i ikare wākai. Pea ia e ka kai e motoru i tonga, ke nau nofu ai, he taumai ate mau i hena maupe, ke whakawhai ngofua e whetu taki. Pea pehe peke kau whakafofonga koe ni, ka paute nau si lava o atu. O koutui koe ka mata ia ke toi tupure kina, ai fuwhaahinga whetu taki mo hala whakakawa koe ni whinga i ke langa, i he waha a whetu taki, whakapolitikare, whakasosiare, whakalau maari,
e baha o tonga pe mo Amerika pe na mo New Zealand pe mo Australia te tau senta katoa ki he platform koin ka mai network koin ai kare wa kai e ko network pe a Amerika ko network kai a maman katoa o fika wa ki mo tonga e ko ma fa na la hi bito ka tangat he tau po tala noa ko tau ange pe ke tau ma wa ro ma lalo me ha falala ke ki ke tokonia ke tau tole ngahi nga fa me ko to pe ku tau tu ala ke fai ko no uinga ko fotu tu ko ni pe te tau ilo e fakai pe a tau ngai finga o fa tau ke ma oni ngai tau mu tau ngau ke ai pe ke ngata ai pe ke ka kai o tonga ke mo ro tu mai ngai tau mu ko no tau ngau o fai atu no te kaki o na pe he o fai me ko ni ko mau tolu pe ikai kono uhinga ko ki tau tolu ko toa pe kakai o tonga tau fonua so ko famole moria te to e tai ko ni mamarang ka ko mafana pe ko tau po tala no e poni pe fai e tau amana ki reia tu ke omi he ea a pongi pongi ai fotunga ko ia pe fafi ia te kakai ko toa pe o tonga ke mo me mai a pongi pongi me le tio ko ni a magasiare a skeleria au live atu ai rak fatata ko fai e network i kare wa kai pe mo kautaki me apia ko ko ni pe mo ngahi whakamatara mo ngahi whakatutu mo ngahi whakahino te nau fai ko no ngā ke whakawhirma whaka nonga hangahi whihui o whikau aki mo ia ko whai kai pōta tala e whiawhini malo abito mamarang Lave mai foki te vita o whikau aki pia mo e ovis mo siriva whanua ba kui hen foki pia mo tātai mo whae mahina. Ai koe o tangata ane o kahanga taki ai proklama ko ia ki entertainment pia mo ngahi konserti aia o whawhelave ia pia mo kumi o ngahi paanga koe ke tokoni ki hono fund koe ni o e totonge ako e tau whana wako. malo Pea nai hene e whiawhini, pea ku kamatarewa ke whai ai ngai whau koe ni ke hoko atu a hono whakahoko e ngai konseti koe ni whakamamani lah. Pea e iai rewa e ki show de mo whakai mai kia a pongpongina o atua e ovisa ki show no aia koe ki whakari ari ia koe konga ia o e ngahi show koe ae e whakahoko i he unu atu koe ni e lava o kau mai ai o hangahi donations pa mo ngai tokoni whakai seniti e tātāna ki ia whakataha pa mo ngahi concert ai una whau pe mo tākai mahina e tokoni ia i hono tokoni ai ngahi u fie mau ko ia whikau aki pa mo e tau whanau ako. Ko ia be e mama. Mama beto tau. Hoi pa mo e kāinga tonga ko whampe ke whamahino atu o ku kapau o ku pāti pātoa pe pāti peki ai whamiri o ko whampe au ke whamahino atu o hara atata ke iai hane kaunga ana ia ke whengai mai hataha ke hao o ako i Amerikani. Pea ko ono ua o ku ikai ke whakapone a netweka i kare wākai universi. Aia koe ku hinga he ikai ke tuko e reka koe na e os whakafonu mai ne aplikasini uluaki kai o mai e reka whamiri o talo na tok whakafonu mai e os e mahina e ua pohiri. Koe mo one ni koe ai polo kalam a netweka i kare wākai universi o po kalatu koe first come first serve. Koe mea koe tene hanga tu uni ai ikai ke hao koe o ako i Amerikani ko hao alu ki fisi ya mo I-20 pe ikai ke atu e ambastoa hao visa. Koe mea pe ia. Kono whakahoko koe ai whengai ai ngahi application ni
ke alu o au ke tuunga ko ma ho I-20 ya mo no finga I ko ke ha ko ke Amerikani o ko fa pe ke fa mahino ati e proclama ko ni kai nga wa ta ha no first come first serve o au fina o ke o ai du ta no at ko o sine mahina ta o ta no at ke apia ko kai nga ha pai ta tolu siwa tau fa ma ta no atuen o sine mahina ta ke apia ko hataha pe o ku ke whakaamu ke hao ako i Amerikani pia ke add friend ke Facebook ako e network a ikare waka university pia kamata re ke tau ngā aue ke ano whakaponu ho fōmu ko hui ko taimi koe o kulifia e whakatapu koe ai COVID-19 ko ne awa pe ambastoa i fisi o os alwat ki ai ha tau toko fia ko ingai ko os mau e nau I-20 ke nau arato mau e nau appointment ni ka lawa ke nau hu ke mau e nau visa ke nau ha e lawa ke kamata he taimini a whakafono application ni ka ke hau i Sanuari o ako i Amerikani ko ngahi matapa ka to katoa ka talanoa ki ai o ku moone lea ko o taka i he fonua o pure si hova he o tu motu ka whakaawa e si hova ai matapa o to'o e whakatapu o hoko i fispia motonga e waweange e tau ngāue ki ngai whenga visa koe ni ke lawa ke mohau o ako heni i Sanuari. Ai ko stepu roa ki malanga ke nau whakafonu. Ke whakafonu application ni. Koe nau fitu taki mai. O ia. Ai toki lawa whoko whakafonu application ni o ka pao o kuke add friend mai ke network ai kare wakai he Facebook ka ke tau maheni ai. Pe o mai ai pe mo emaili pe tau lawa rewa ke seni atu ki a koe i he emaili ai application ni pe me api ako e kamata rewa hau whakafonu o se tau talanoa pa mo o mātu a. Ai au mahu inga apito ai whetu taki lelei i he tau ngāu e koe ni oua nage amanaki e teke i koe i a whaahinga uhinga pe. Uhinga whakapolitikare, uhinga whakasiasi, uhinga whakahaa i kai. E kai ke teke i koe ia. E whainga maari e koe ni ma ai taha kotokotoa pe ke lawa mai mea whetu pe i mamani ki hao ako. Ka pau koe reka urotonga ako i fisi. Ka au fi hao. Neongo o kuke o simau ho pechela i fisi. Te ke lawa o hao ke ki api ako he proklama nesi pe ke proklama ha o ki foi se mesta pe fiha ke punaka ki ko alu ke hoko atu kai ke ko o sifakama e ko i Amerikani. Ai ko uinga fuki en ho whamadama malanga. Koe gateway in. Ta haino ngai gateway mahau inga apito. Ke whakafou mai ai, ai tau whanau ako o tau pe koe hatu unga. Ako ai ki ai. A koe ne hao koe ki ai kulawarewa, ke kumi ai a hono matawha mono whenga maari, ke hoko atoa ne ako, ki toi university, pe koe hape ai ume a koe ai ne whima o wha. Pe koe hoko a te mo ui. Koe tau talanoa koe ni he ako koe ni koe hono foi protaki koe mo ui. Ko hai une ilo, na mau hao maari iai pa ke noko. Aia koe mau talanoa tu koe ni. O ko manatu au ke hiwa he ko hao. Ako tahiwa hiwa na hawai. O ku hange pe koe o ko maa pe awia ke u. Ko inga koe tuunga masiva ko koe ko maa. Ke futala noa i peheni. Pe ka pau, he kai ke lava ha ki toko taha ke tawanga tala noa i peheni hono ki koa. O ku fu masiva koe uhinga ia koe o ku mau kore atuai ke mo aid friend mai. Ko hinga he koe toko taha ko toa pe te mau sio ki ai e different pe ai fo i toko taha me toko taha. Ke tau lava toko ni. E ko tu ia ko tu ko he taimini ka kwa ki familia ko ki leka o ku ikai ke tungarere whakapanga. He kai fo ke futorere ia ka nau tohi mai nau toko nau family.
Aku okay u resources ia koni ku mau no fat mau to ko ni mo u resources ke mau fatongia ke mau tole hono kumi ho totongia ko sei ne mari Ai o ko lava pe pe au ko ne nai ha uma. koia Ki he ma. koia Mai ke tau kai e. mai again nga mau to ke mau kai mau to ka ka kwa ko me ta ko fe lava ke ta na ke lava ke to hange ko ke u sai ia e fo idea ko u la lo wa e Oi. kai ke fo ko i la ia ko fo idea to nga pe ia to nga wa ke ta lo pe ka ko u hinga ko e fo matala ko ia o toi hanga he apia ko o lo wa hi fo qualification ni tu unga i he tau kore atu Ai kono ai e taha. oi O hanga bia ko o ai e fonga ke whakawhai ngofua ia ono omi kotoa ai whana wako ai o nau fie o mai ko ako. koia Sai, ka pau koe osi koe ai futoko tahafe koe i he tau. Me ngai high school kotoa tonga. Pea kutoa ha foi toko fitu ngeau. oia O hanga e apia ko o tari kotoa e toko fitu ngeau koe ni. O ka pau o nau roto ke nau mai wako. Pe nau fou mai i he mea koe ni kufakaat koe le maumarang. Mo te tatuafa i he fia fini. o te ko foi Tari kotoa. Ke nau hao wako. Ai ko hinga koe o pe koe ai kula pe koe hula ro wa. O kai ko hinga kono tuku hifo. Ai tu unga koe o e tau whana wako ke pehe kuna maulao. Ka ko hinga koe e kula ke hula ro wa. Hanga ya pe ako o ai mea kotoa ke whakai mo fuai aki. Ai nau tari ki nau tō ke nau malama o hao kotoa koe o aku. Sai, ko mea pe taha ai o pe ya pe ako ke kai ke nau lama koe o lave pe kauki ai. Ai ngai u requirements koe ai immigration. Ai pa na tau tāna fo ke nau tō. Hanga pe mo tō tuku hifo o ai o whawhai ngofua e mea kotoa. Tuku pe mea whawhai immigration ni. Ko mea ia, te tau toki hanga pe tau tō o whai u kore ko ia. A tau tōru pe ia, hanga tōnu pe ke immigration ni. O whatatau ke u case koe mga whia mau e tau whanau. Hara te me te kaufi mo to mo nga unu le wa Kone ko mau ngai ia ke ilo e fonua. Koe hao kotoa pe ai kakai me tonga o na o mai o kore i Amerikani. Langa e ngahi holo, tokoni e ngahi apiako, pe koe mea e siasi. Io nai mahu inga au pito katoa ngahi mea ko ia ke fonua pakalupua. Ka kia te au, talo mo haunga, pe mo David, mo Sylvester, pe mo ke tangata ko IC. O kukau ai polokalama koe ni, i he polokalama lelei taha, i ono langa pakalupua ho tau fonua. Pe koe ako o ka ospilo lelei pe, koe ako koe ai reka o alu o ako Universite Pasifiki Fisi, ya mo ne alu o ako i Nusila, koe taimu te nau hawa ki Amerikani, e toi whakafok pe nau tolu ke sisteme ako Amerikani, ke toki whakawheiro aki ai ki nau tolu ki henga he tukunga, whakaprofesionale koe ho nau tunga whakaako i Amerikani. O koe kai foko e hui ngai maranga ko ha tuku hifo. Ikai. O system koe pe ka tunga whakaako a fisi te mo Nusila mo Australia. Ka koe whaunga foko koe, system koko ngā te Amerikani. Ka pau koe aro e tamasi o ako toke tā. Pe koe aro e tamasi pe koe tāhini o ako loea. Ko pau ke tō mua mau a hono matai tohi bachelor o naia. Pe koe PA, pe koe PS, ki mua, pe toki haure vai o apply koe, pe ne toi take, pe moi CV koe, ai ko LSAT, ka pau alu ke apia ko la. Pe ka pau o toi ai pe moi CV koe, ke apia ko toke tā. O awe whakata haia, pe mohono matai tohi, pe o atuia ki apia ko lao, pe toki mea re vai, a ki nau tō koe apia ko lao, e nau siof, pe nau tare ki toko taha koe apia ikai. Pakono hinga ia koe, o kuia ia ai ki whea ngai ngā whange o asi hawhai ngā tā. O hange koe whakatano koe ke whai.
Koe ngahe ufo anga ia, ai ku pau ke nau fo wai, i mua pa nau mao e fo i pā koe, ke nau hoko ai ko haloia, e ko hato peta. Ia ka koe, Ka mua ngahe umea kehe. ka koe ngahi ako foko ia ia o tama. Koe tau tala noa atu koe ni me ko me solo tie tau whanau. A trade school, Ako tau sia tu ke ngai tare ni ko mai tau whanau. Kia te au mo experience koe ako koe he trade. Kawe ai palama. Kawe palama e whahinga ngā ue totongi le rei au piti. Koe hange koe ngā ue koe construction ni. Ai ko skills mo kene o Iyo. Ako tau tala no aku foko ni. Tau tamai koe tau. Ko hinga koe re voro koe o tau o maia e tau whanau koe. Tau tala noa koe ni ke re voro koe no mai tau whanau koe ni. Mei koe ngahi tare ni tiende na o mai moia. Construction ni. Koe palama. Kau tau maa hoki me mo whenga maari e kau tangata i Amerikani. O tau ilo e kau tolu e kau tonga o nau matike tika au pito i ho nau ngahi malai. Ia tau lawa o mao a whenga maari e ke kau tangata koe ni. E koe taim koe hawai e tau whanau. E nau fu fie pia au pito ko stano au ke whahinga. E nau fu fie pia au pito ke ai ki koe taimi ke nau ewa i Missouri ke apiako. Koe ngā kai ai hanga he fie mau ai whankita mai ki i he malai koe o ona e ne lawa e a wahe ka nau tō. Tō lahi hau pito kau a e nā i Amerikani. O wea koe ke proklama e apiako ko kamata pea wai ke kamata koe ki proklama ala e nā. Pea hanga tonu ki koe hala ia koe a ke mau ai pe lai se ni. Ai koe ngai whenga maari e koe ni o tau siwa tue ki ai. Oi pa mai kai ngā tonga. O mau whaamu pe o kuongo atu aere o ne tue ka ikare bākai a universi. Ke oa na ia hao mea fua a uia ke whaka fua aki. Pe te ke lawa hao pe ikai. Mau whaamu ke hao koe. Hao koe whaapone application ni. He lawa he apiako ia o tawa mai ka mautolu ai ngahi mea koe hae ngahi mea ke tokoni atu ki a koe. Taka pau ko ke whaapone mai koe application ni. O fu maalunga ha qualification ni au ia i he apiako. O kuia e connection ni ai apiako mo ngahi university. Ke lawa a whei ho application ni ke alu ki ai. Ka tau sio ai. Ka pau overqualified. Overqualified. Tau sio ai koe hae mea ai ala lama i netwe ka. Ke tokoni atu ki a koe. He o mautui, koe matapaa koe ni, o mai pe ia, ka fō mai he loto ki e tokoni o kau kangata koe ni, ke whai atu ai mana tui ko tonga ko i whanua reka. I whanua si au pita tonga. Koe whakaawa ha matawai i Amerikani, ke tafe ki tonga, Tāwhea. koe tā whea mone lau koe a pātua ka wanu i he kāpua ki ai o tua. Koe anga e mautui. Koe tāwhau ngai mea e maumalanga mo haunga ke mahino ke tau whanau ako koe ni. Koe momeni te pe nau tūta mai koe ki he apiako ku kamata ai pe. E nau te whakawhonu koe e nau application e nau tōruia. O whakatatau ke hanga koe e nau meita mo hanga koe nau ngai tare ni timu e nau ngai fie mau. Ke ngai u apiako ae u nau lava e heke ki ai, pe ke alu ki ai i ngai scholarship. O ngai apiako koe. Ai o hange pe koe tau lau koe ene nai. Koe tahaino e ngai kei koe ke nau hau ai, pea toki tānaki mai rewa ngai u monu ia koe ia, pe nau whiri ai, ai mea koe ai u nau behe te nau lama ke hoko atu ke ai nau whenga whakata mai. O mea whakataha ko whampe ke ombi ke tau toka ngā hen, ai mahu inga koe ni ki hono coach koe o e tau whanau ako, koe ngā koe nau ngahi tau mua koe ke nau hao o ako ki ai. Pea kou tui mahu inga o pito, ke whai ha sio ki ai, pe i tonga. Tau te whito ni ke kau tai whanau, pe tau te whito pe ni ke tau whanau, nau whanongo mai mo whanau, ai nau
wako pena lot ke hoko atu e na wako ke kamata early ai e nau hanga o whamao sinoi e nau whakakaukau ke nau sio koe hānai ai tau mua koe ai te nau wako ki ai. He mahu inga a pita he taim koe te nau tōma e koe ki heni. U nau hao koe ia o se e nau rika ke me koe te nau wako ki ai. Koe ngā he tokoni ia. Ke nau hao koe o hao ke nau counseling koe heni. Te nau alu ai o whakao e nau ngai tau mua whenga koe ia. Si me está me pena taimi. Koe foi mea mahu inga taha ko ki la bea ti ai. Kau tanga. Yo que sabe. Ai tau foi whakakaukau koe ni. Ke whakotuku koe ai Office Council America i Tonga. Pea ka pau he ka watu ki a taimi ko fu toko lahi kau hau. Koe sirini lahi foke alu ki fisi o kore visa. Pea e kau e nia he foi uhinga le rei au pito ke pure anga ke whakaukau i hano a i ha whainga maari e ko ia. Ke tuu e Office i Tonga i whakawhaingo fuai o i kai ke o ki fisi. Koe office conchela si aina. Kau he tau ngai tau mua. Koe tai mini o ki fisi. Kai koe? Koe o maari e te vita o lau. E lorotonga e tau au kolo mai ki Amerikani. Aku mate mai o lai. Aku? Sai ta. Iyo, kai ke koe kuhinga pe ia. Matui koe konga e tau ngā ue koe i kare wakai, ta fotu tu ki kau. Ka koutui e toi kauen he mea uton ke oku teke i koe e tau whenga koe ke tau hū koe ki e pureanga. Ke whai harea ki ai mohono kore ke pureanga. Ke whai ha whakaukau ki ai. Ke koe ki ngata pehe kore visa koe e kakai whanua ke nau ngai alu ki Amerikani. Ka koe tau whanau ako koe ne hau. He koutui au ka pai au ka hafoi taimi. Foi semester ai aku hau a toko te au. Koe foi haso lahi a pito e koki fisi. Kaka pau ko tu e ofisi o e tau konsela Amerika i Tonga. Koe whai ngofua koe nau loe at peki ai o whai whenga ai ko si wawa upe mo hapai mo niwa e whenga whorau mai. Ka koe kau penga i mea koe whamata, koe konga pe ke whamanato at peki matanga koe ka tahai e tau ai te toi ngā ue. Mo tau mua ke whenga ai. Malo. Ala pito teita. Aku ke tānoa mai poke koe ngai ngā aue koe nā kui kai ke pē ke tuku ia ke toki lava i tau kaukakonga ki wharearea neo mo koe whakamu ia. Ka ko pau pe ke whai e tuki ngai matapā ko ia i e tau no koe Amerikani ke whai ono siof. Aku o tau ilo le leipe tau tolu ko tau tolu tau tokola he ni. Ya te kia a pastor Amerikani fish. I Tonga whamore ka ko sia a pastor ko ia sia ina ku Tonga ia. Ka ko pau pe ke pehe ko ia. Koe ki lea lea taha ko pipa lea toa i. Ai si malo. E hange e ki whainga ta a tau fotu e ofisi i Tonga. So e ofisi i fisi. E fu whainga ta ki Amerika. O fu ofi a fisi ki Tonga. Koe whai mea pēr taha te tau lava ka pau. Tau whakapuna mai ai konsela tuo taha he mahina pe tuo ua. Tuo taha i he mahina e ua. Whakapuna mai ki Tonga. Koe whai hau pe o tā misa koe umea koe. O watoi paha mea taha. Koe whai hau pe o tā misa. A whai aho e taha pe ua, pe a poki. E hange e ngari fūrahi. Pea koe mea koe ki he api ako. Tau osi mahino ka tau toru koe hau koe tamasi i. Koe palama. Koe uaea. Whahinga mea pe i he teknikare. E mea ia.
koe hange koe na koe lau koe na ki he lau. Mea ka tō ki mui, mea ka, koe tau mai e tamasi ia. Te koe ne tau mai pe koe tamasi ia. Koe ne uraki mea pe koe, uraki pepa pe koe vai koe ne mari. Mari mo tonga, pe koe mari mo parangi, hoko ato e ako, pe koe o se ataia. O se ataia ke ne luange umea ke he ia. Koe fu umea, koe kehe peke tawa wange e tatoro matapahu mai. Te koe fua pia ko no ko ia koe open door ia. Ke fie mari pa ke mari. Ka o ke fie ako pa ke ako. Koe umea, koe ia hape he ia hame mo uai. Koe mea pia ko ia koe ne tali tamsi ke hau ako. Ka pau ku tuke he ka pau ia hau mau lao koe mea ke he ia. U pau ke tau whai hono pakalelei e mea ko ia. Ke hau e tamasi pau ki ako. Ka koe mea koe ki he tom. Ke he peke awa matabaya. Ke whai moawa matabaya he lapa pe he tonga ia kakau. Te nau kakau me na ton me tonga ki Amerikanu. Te kai ke paanga kia. Te nau lapa pe he tonga ia me koto. Koia pe ki. Koe kulava nau mau algon go o whai koe whenga ke ki apiako. Nau tala noa foki na museo nau tala noa me whangita mai ki koe na ia. E uki fuatu pe. Koe whangita mai ki me Dominican. Is that an island? Yeah. Koe ha, Pe mo e feitu ko ia. Republic, Na tu whakamo hi. Ko ia. Koe na o mai, au whakaeke ka nau tolu. Pe tama he kaureka koe ni. Koe na o mai he koe scholarship i baseball. Baseball. Koe aia kurikuluti apia koia me iai e nau timi baseball. Koe mea whakauri ia ka hataimi. Koe timi rugby koe ai ki apia ko o hau pea me tonga me timi koe high school. Sego ne au ia piai. Koe mea koe nau fie ai au e kusat ka pau ko o se whakaava fo i whakaukau me whainga maari e ko ia ki feitu koe. Koe mea koe na tānoa kai paisteni pe moe tini koe o e administration ni e hoko ia. He kunau pena to ka pau te taulava e tau tolo o form apu mo sapalai mai a supporti koe ko rugby e lava au pito pe. Ai tau look forward mo fupi panau tom hanga e pena tolo re ei o football. Koe mea ia nau tolo. Uhinga pe ta no ata ku koe ke whainga maari koe wange koe ki he whanau koe international koe wange pe whainga maari ta tau pe ka tau tolo. Se staff amaro ta pito e whainga maari ko iro pe ko lave pe ko ose tau o e ua. Ka koe pe hamea ko te toka mai kia pe mo ka whanongo. Pakai be batu kuat te tau takai fausi ke tau fama po po he mau sebesta Malo pito e ma ko kau whanongo na follow le rei apito pe i tala noa kona kumo whahoko ia ku tokolahi pe kakai kuna upopo kiai ko kia fu fehu i he taimim te wakai po kiai he lele e polkalama o kuna u lahi kina utolu na fia pe mo popo kiai ka tuku at pe ke whahoko mo takai whausi. Malo aisi. Malo visto mau e whai ka bali Koe ke to ia hame mahalo koe mea pe na utau sio ki ai. Koe mea pe ko kore atu ka motoru ke mo o ako rea whakasia ina. Mo koe anga pe ki pau pe mo e mea ka koe ka ku tau wharaongo pe ki niua ku tau tui pe ia i be ha uha e tō me niua ke kia hatoko tolu e tohi au. E a koe... Ke tō ngai e mea ka uhi ka ia taha ia e mea me niua te sponsor e. Koe ha e mea kofi mau te sponsor e mea niua mo e mea koe ia. Mo tūna ia sia lau maari e ha o mau ano whainga maari e. Tō lahi ka kai na kua mai mei tonga. Na kua mai ka kai mei tonga o mai o kume na mui he. Pea koe na uraki mea bea ka kai ko ia. Koe na uraki mea bea na whai koe na upehia ia.
ai ka kai ko na wo mai ko wo fa tu ko ka na dolu Ai na ma ka kai ni wai ka kai me na kono ake ko ti o ba mi ko ta de na nga ko ave ba ko kala mai vi de motua ona ka to ma da mo family ko ka hela ka te okay honey okay baby that's it no more ako no wai mai ho family ho kai na mi ni wa si kai na ni wa ba ko ni wa ko ni wa ko ni mo wa ve ve fare area ka o ro tapu ni e muto e ka fare area ko na mo wa ko to ya ko ni o ke heia o ko kai ka ta ma wi ko fu fu pe ka ko ta ma ni a wi ai nga tekniki ana ia o te ya hani wa pe hei o wa ve ni wa ko ni Vai ai ka ma mo fu na helicopter o fatu he ni wa ko to o fatu Chavesta malo e mau whainga mari. O whatu. Maro apito e mau whainga mari e Silvesta pe fuki e koekai I kare wakai I ke I ongo na tuai pe o kure ope po e o pōku whakaukau me whakaivia na whaiwhaianga taimi hoko o mooni ai misi a ki whanau pia me he wahenga taha no o whakafou mai whainga maari e koe ni. Koe hangi koe mea koe na ula vea tue ni nai ki he whakafotunga te te unga he whiaf koe he kai ke mau kei he kesi so te hina I pe. Maharo koe whakafotunga te whiafini koe e mei koe pesetia hiwe hiwa koe ni hiwa e mo ui I whonuani he ako toa pe koe te unga ngā au e pe. Kai ke he kou whakampe kou tōrerei pe a hanga Maria e loto pe mo whakaukau tō taho toa pe whanau mai ke pōkalama tau te whito pe ki e wahenga tahao no wau tahao no whai kia e pōre tau whai pe tau tōre tau mea kuk tau malawa ko mea kuk kai koe ke tau lawa pūre ki ai hange koe tā puni e pōta tau tu pe tau tōru ki he o tu tau tui pe mo whalala ko no whina ngalo he taim ko toa pe o kui kai ke tau whaahanga mahi no ia. Tau mau pe aloto maulalo, aloto hanga maari pe a kapau e hoko atu pe o whakatatau pe mai whakaamu, whakawhetake. Pe kapau he ikai, ko e ngā aue ia kai ke tuku ia. E kai ke tuku a tahimi a e wheinga e kumi a whainga maari o whakahanga atu ki apina ki tonga. Ko hinga koe hako tuko e whanua kaha ui au tau kureanga e whai hono teu teu ke toe rere iangi ai kaha u I he rolo tonga ni. O whalahe atu ati ki moutoro, whamalo e kau tangata koe ni tau ke loto maulalo ke taitaria ki motua koe ni ke whai e whenga ue aku kata pe aku whai e loto veke veke pe mo e fie fie hanganaki atu ke polokalama a pongpongina pe aku whatau ange pegi he otua ke ne whakamunu iai. E ngā hi whakaukau, me ngā hi palani a senita o e tau ngā au e hanga mai mapukina, mālo a pite mau whainga mai. Kamu a tuko whamao ke anu. E ngā koe ai kāpua ki kotoa, o e ngā hi whawhonga, o whama koe ni whai ai amanahi ki ai ki whahapa pongpongi. Nā tōku tō pēko nā walani pa mai ke tōki. Ka hoka tō kāma kōni, o ke whawhunga atai a whangaro, roto o mai a moe. Ka ngā koe lawa e ngā ke ua, pere mai ki Soleitin, whoka ki Tusko, ka whoka mai pēi, ka mō Siliva, so pōki. O kwatu ai palani ba mo hapo ama pero ke ku pamaro ke hauma foi nga ko e lamba o a umai maro foki ai tamai e fono a nga ya lasta ku e na lama mai he ken LA ai to pahoko na fai a koi a wihen ta una ke pahoko
amba ya osia da na fulawat mamarang pafufunga i kare vakai i family ko ya hao ma ke lai o pamaro e hao pa mai ko na ke kau nga sa kai kau pama pe a da pe savesta No. pa hao pa be tau patawa kwa te koni ai mawe tau popa kiai kunina ta ma fo ke ai au ka ho mai o te ko me ko nai o malanga fa os mai kia te to fa ka fo ki ya mo konsela amerika ke i tonga ai ne o sia be se mai no aki malanga mo tau komiti lava ai programa ko abu ka pereva ai bahe o ihi ko ia ke lava ke na u tokanga ta ke na u ko ia tau sela amerika ke ko ia be ki fatano i e fin maro tau pito tawa Malo apito, si vesta va te fa malo la vereta o por la ma e fia fini pa go. Hala. Ia la pite lava e tau por la ma pe go fa malo ate me ga be mo amana ki pe au ngai por la ma ni ke kau fa no. Ke a me ko toka ngai ke ka kai fonua ki tonga. Mo teu teu i le ki mo tol ke mo ma teu teu ke tau whiri whare area. Whakapoto mawai beho mo whiri, kona o hinga koe kahao, e tau pure la anga, e makatuunga ia, e whakapoto tau whai i ahoni, ke mo i nau tolu o tau apere tau whiri, ke whakafofonga i ki tau tolu, ki e pure anga tonga. Ko ia peki whamalo whai atu, tau toki whelonga ki e whiawhia mongpongi, malo o pito. O pia pito e programa ne te ka le vakai ke o atu ai mau tatau i e tau programa pe me people media Silvesta Tonga pe me Nusila pe ngahi whakamalo e o au take atu e kau kandidati Silvesta Hala. kai ke whakasisi ia e mau fia e mau whakamalo atu ke koe ka mai family mau kala mono atu ki he ngā aue o whai ki ono whakaongo e ngāhi lea mo ngāhi whakakaukau i kai koe netueka i kare wākai universipe ka ki he kakai ko tokotoa pe o ngau whao ngai ai mea ngā aue ku te hanga o whaaki a te kinau tolu pa whau kawai he whia. Whamaro ki e whakofonga o iwa tā pitu pare ais koe a tangtau pe ko ki e whakofonga o tahao no kandidati haunga whinau kio a ka mapoki a wiris unga ni ango ki kai ke kau e programa e poni ki wama ka wha e po ki a siwa tau po ki hapai ta tolu ka ma sione stak ki hapai ta haua ka maro ka ma te tal mawinga kandidati ma tonga tapu pitu e po ki a to e tau ni me tolo fu ngau e whakatahai e ne tuka i kare waka e besi ka mo e le tio o tua motonga ko tofia me Asteria ai o atu ai kore ka te motol ho i ka mai ka nga tonga o e kau whapofonga e mau tupu atu ka te motol ki mo whai ki ai ho mo whai tutuni hange ko rea ko whai te vita o mau ilo ko e ngā ue te naulawa maha tau whonua e hoko ia ko e whakakoloa ki e tonga koto a pe tau te pito ki e ngāhi wāhenga pa malo lahi atu au pito hoi pa mai ka inga ai mo tolo mui mau pe i he tau programa ne tueka i kare waka university o mo na ataku ku hu mataniu ga fa malo ko ni ke wa ke a sulia pipita kio o e fa anga e kangaka ko haunga finau kio ka mai to nga family
kai ko ha time fai ko fuai ni ke lava hao ma mai ke lava ai programa na e te me ane api ko hi ko e matangi ko fak i he loto fare pe ko poko e whainga taa, ka wikai lau e whainga taa, ko e whilau he ko rea pea e ka kai toa, wikai ke lau e kafo, ko hi e ku whai e tatau ki he tahai tamai, ka ku hanga e whakakaukau te ria e kaha o e whonua, ki whai hano tokonia o e kaha u pa koe whamalola hiat, ka mo e whie kau ngā mama, ka me ne tue ka ikare wākai universi, e ki he ngahi loto whare koto a pe, o e tonga koto a pe, ku ha e rea e mapia ngahi mapi, o ne to'o hataha o e ngahi ofaanga, o i he loto whare whaamiri, o ma ofala heat ka te kutol, kawange ke niringi mai a nonga o tua, ma mao he tataya e tamai koto a pe, ke ne whanonga ki tau tol, ia ne tāpe kina katoa ki tau tol, ke tau mao han loto, fie whaimerenga ki hono tokoni, o tau whonua, ia mo e whaafi atu ki he tonga koto a pe, a koe ku ke lava ki ke ofa aki ha ki tola hongo full, tola te au, i he ven mo ai et i kare wākai, e ko whetu taki ki hataha ho kau kanti teiti, e hoko ai ki tulu tā koto a pe te mo whaki, ke whai aki ai ngāwe ai ne tueka i kare wākai, i kai ki hono o mai pe o e tau whāna wako, ka ke he ngahi proklama koe ni o whangahoko atu i he ngalu ea, me he ngahi reti o ke koto a pe, ka maafo ke hanga ki tonga, ki he ngahi whakamore o hanga ki ai, o i kai ke mauloto si, i he mau ilo o ku laui miliona ai kakai i mamani, o nau whaamu ke nau whanongo ki ha whaahinga whakakaukau, hange koia o tau mau i he tau netueka i kare wākai universi, ke teu i ai kaha o ho tau whonua, e ko ki nau tō luia e whakawhalala me ai ai a pōpongi. Koe o whalahe atu a pito ki he paremia, pia mo e kau minista, o e whonua, se ai wharearea, ka mai kau whakofonga, kawange ki tāpe kina ki mōtolu, i hono lawe mo tafoe, ai karia ho tau whonua, i e fukuonga whainga taa koe ni. Ia ki he kakai e whonua, mau o whalahe atu. Kawange ke ia te mōtolu e lau marie, pe te ne whana ke te mōtolu, ki a whiri te mōwhai, ki a kau whakuponga o tau parearea, e langa hake ki ai ki tau a pōpongi, mau o whalahi atu au pito, rewe malanga e tau atu. Malapito ko e ngata iha mo polokalama ko ia pe mo i kare wākai he universi ki he whiawhini. Whatawanga pe ka inga tonga, kuongo le rea tuka tiki motolo e polokalamani, pe mo kata ki o sea atu ki he lahi taha, ke wahe ai hataha i mei tonga eiki, wawa lahi hapai e ua pe whepe, o au ki niua. O kene mao e whainga maari e ako koe ni talanoa to e kau tangata koe ni he i kare wākai. Pea koe mamawhai ngā ue ko si fua i he i kare wākai, koe kore o taha pe ke tuku mai peho mo uma, ke tokoni ki he ngā ue kwa he i kare wākai. Te mauto e whoku mai peho i kahau, whahoko atu ai polokalama koe i kare wākai, pea mai mahu inga, ngahi kawinga te whito koe ni tātou te whito ki he ako, mo i le rei mga kawinga pehe. Ka mo pouria, tātou ki whilonga ke hui kahau.